apope wa ha say eguso a eba Kofi King say Ohemaa Cote d'Ivoire fo nyina ye chiachia mo o se pare ne provoquer pas vos enfants oui ena meti ase na one verse ya ne ko ye nim anu ada ye tena nkomo bi so ewo efidua yi mu hanum say ya bema encho prosper wose maami bi age eye pragia so be mana sase o de pragia na kwa femfa sase ne maami se me baba ma ba kubu e fe na jamframa wose wanti ase amenu aye kwa homa no so ne opanyini ne kasa na o de se ayoyo ene wono amu atutu na namo abafie hanum sei enti me bone pepa bra na be ya asemu dansefo ne yenko aja ho to say achom hoye ohoye what did he madidi udidi ai o me ba no meto Burkina manum Burkina sisi udi bofruit ka ho bofruit kan ba menum Burkina me okay melek wom melek wom dia melek biwom nte ay fine okay jo anu ada wo be bon komo bi opanyini wuni no pachan friend say nana frema onu ni pachan okay kwa adu a wo tia no bonu tiawa na feminti opanyini na no asem pacho me do ne ma me sase ama ne ma me na semento asase no de me no kan ya ma wa semento pradia ma no de me to pradia ne ma no ana wa se ya nkasan ye de enkoye ye pipes ye de ba obesan te ya kwa na ya se o ma sovia wa ye na sase juma wa se wani sovia bia ya nkasan kope sovia na enkoye mbra na nkrofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase asifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pepa ma no omoa na akoye pepes ne ba ye na wa ye de wa wasan ma omo nti ya nkope sovia ni na enkoye pepes mbra ana me so ya kwa fere sovia ni ba ye akokira na asase no adata mkro na de moto no ma na be 2 weeks time nti ya kwa fere sovia ni ba ye kira na asase na no koshinu sovia ni ka kira se gise de 150 million kama ame no ho ansa na wa ye pepes ne maye na sida bi ya ne maame na nkan sa se yan san fasika nkan ho de me de ya ni wan sira ya de ya de be so na wa se sa de ya yan konko hu maame no no ba konko hu maame no na yan san shia to anu konko hu maame no ya so ko maame no ho maame no ma ya hu se asase ne ya ne dia anya obi a de wano na ne maame ogu ade aja no wani obi a wano no be re e be twa asase ne manso nti asase ne ya ne dia since wade asase ne maame do wo ho obi a pai magu obi a pai mame nteme so saa na asase ne ye ne dia nti na wa ye de asase no me mete so obi a be bom labare bia okay kwadu a wotia papa yi eye de hi kodu a mete papa ne ye se papa no me ye wi a me koye pepese no sovia ni na ante ase se wade asase de be man no wakofira papa wi abona amane se ne maame asase no obi ne maame aton ma obi nti wambre na yentena senen ka asam no te papa ne baaye menim de wa no ne maame ko kaaye first day yesiye no ne yiri wo ho yesiye ya de asam no beto ho ma papa ne se na wakọ ne maame ho ne maame ye ne no nti wa no nko ade yantwa asam no so ana sovia ni na ente ase se dabi nti na papa ye de nko asem ntwa asam no so yantwa asam no so okay na wa no de wakọ ne se na ne maame keka ye no ma no wano de wanti asente nka wano ko ade a ya ntwoso ana sovia ni si dabi ente sa wano obehu kwan a obefa so a ebeka asam no nto ho akire ana wasa ko ye na menim kwan a befa so ko kan ya maame ne de pepesa ye de man no ama omo ansa na mo frɛ ya ye sa hie wo omo fie ho atenase ya tenase ne na mo se asase no maame ne se wamfa asase ne nyina maye wade asase ne half na be maye na say half of the be my say anu e bra so via ne kan asem ni wie na chi ansa na musa ka pepese ne wo maame ne nsam nu ansa na mo de saa ayi ne de kire say omo gise omo twa asase ne half na maye saa na ne maame kan ye na say saa half de ye de ente ase saa se na me do so no aye wana half na ba maame ne de ye de ade ya maame me so me na me do asase minima asase na no nyina nti adenti na akwaba say me no kan asase na sambe wi a akoba se yonsa mam half de mempe nte gise me yere me gi full no amuso am mam saase no am mfa me sika mam so a am mpene me de am ko adwo so police station
omo ko ka asam no police ni kan omo say date ade chen omo ko amusa akopa acho sa say date ya ko police for na omo ye den a omo kire de a omo de sika no beba ana omo beba beto ya kana na say omo beba be hu say omo de asase no be man ya na say ayi no omo be date ni so na omo ko na omo say opanyin no police station hobi hobby okay na na yire ni ho eti de na opese wo ye ka kire no na fe me nkwa ne nchen na misa no wo ka bibi na se wontu ase no we ya no de wo pese wo ye no ka kire no sisi ya no wa mpese wa de asase no be mama wano wakwaje moto no wona mame ho akura moto na wano moto no mame nya ne tiese moto no wono ho wano na hweso wano ne yi na hweso moto no sisi ya yi enti wa mpese wa de asase no be wano so wa wantu ya moto mama wa mpese wa de moto no be mame wa mfa me sika be mame ntina wo pe ntina me de aba se munji me sika mame sa wa mfa me saase ne mame a wa mfa me sika ne mame ajiji dem na wo hwe opanyin nanim na wona ne nkasa sa wa mfa me saase ne mame a fa me sika mame opanyin wato ama o ni me krom hene chiame anaboachi okay yakopo chira no se de bia Nhyira se isia awase me hu se de mesia kasa no ma ne so kakra ma me de o mini se me maame me driver ni okay ti mo na wande o frɛ me se me mra na asasi bia e wo yenko na yenko hwe waye mre na metam ne tira kem ndi e ko asase de so kwani adudu amoloba e wa asase de so no se menton na me fanhwe no mso obi bra asase so bia ne e frɛ side na o bra asase no so se onhia ye na ye nka ho asem se wo pa ne ato na ma cause mitimi free nipa odo asase na chi enkoton emreko a oni nwhwe eti wo maame ne ka kire o asase no wa wakọ kire wo no ton anase to onton aduane na wo so na asase no wo se asase mento asase no na fa ye den pa cho me fa nhwe no na me fa mo me bra okay maame ne no maame ma wo to so sei e man de do so but me aka se me to so nsia okay esa se papa do so no me timi fa me pe enni bone entia me nua yi papa we kura de o se me ko minim no da okay odo asase so minim ne da papa di ye driver ni ofo me car kaja me hu no ofo car fra ma anyi ni sika adentia minim na nya asase ya asem kura mai ni sunsum to so na wa to la wa pa na be ba se de bi hu no mi hu se wo ye no yonko a se mi hu ba bia manage okay ban se wo shia to kokwa wetin afre no oh da bi to kwa sam de men anya wo na wo kopɛ kire se entokwa to wa wo betimi afre na mana se adamfo de so fa so anu no eti e ba se me ma me kan no na me ka che me ma me se wo de mesrew ma esa se mi ntimi free plan na chi nyanti je plan ne number e ma me na me mfra ne ye nhia ne ka asase na sem eti na me ni ho na yes se de o se me ko to asase me ma wa emle eti na me de ahwe no cause ono no before no obi yare a on na ahwe kwatena ni pamto ese me pe obi a obetra no na me twa ne ka se be ya obehwe na ma me akopim se ja e bia na awurade adom ne ho atona na se ne ho antona na nyina wo awurade nsem tibi ko fe so bi o ye ya sase ho adwuma ma ye no na mka chen se mpara cho ba bia o twa sase na kodro no e pese e ko ba bi na okoton okotwatwa ma me na meton na obi aba so obeto enti wo na wo ko fresh surveyor de be dia no surveyor no anase papa ne ko fa surveyor no mum de ho de we asemu de menim ho bi se de no bo ne charge se ono ko fresh surveyor no na meni ho enti wo ko fresh surveyor so be hwe ma me na sase ne ma me eti me kwaye no me cheche no si no me ma won ton asase no na bla bi ase wa top raja ma me se ma woton abekwa koya akasakasa bebre nti no kan ne ko hu ma me na munhia na monkan fa yie entu yie okay na mso ene amate ti me ko sovia no na me ni didi ko ma na me ka chen se ne sa nipa no ho wa se tola so tola de minimum no eti no ma ye sha na me tibla na nim na bla na frɛ tola yi okay ka chen se pa chewo asase no maame ne ba na ba ti me fa no ba ma maame ne ba no no nkasa na
na bless famano na do de man na so bla tola ayami o wuni me but e bia ye say na ohun media me hu etino edo nyina ma ye hia na ya nya adwodwa to a tie trasia ye hia ya ye didi nkomo na osi ni nue na do asase so na so be dia mi nim ne da ba to dia mi no pa tisese no asase na oso atopra ga mama na no awosi ekọ ni ekohwe Nhyira FM ma ka se me koton na so bi anse ompini chense o ho obi edi ka ba ho ya ho asem okay me pese be ya yi no esa se o na adoso no me mfa wati nkwa ya de boni bi antia wo ekoba ne sa na me nu wani ni yi ne trans ya bo na bi se mpa cho ma me ka se obeton na asase da koto prage ano ukotusu asase no munya do wo san na de to prage ano ble no osu nu ngosusu nti se ye ko ta prot ne nu prage sika na ahifa na maame no okofo sika ndi asoso ama wa na so prage sika okay before na ye trans no papa wo na adwe se on titwi on tikasa sa me na me ka kire wo ade no ye kire se on titwi ye kwa se o mu na o mte ben eti se ebusa kwa so a na o ka ni ko kasa kire blay na bla no so eka o yes sir me yes sir because o kasa bia na me hu se me nua no bebia kasa kon nya no kure kon so ana me kire se man kan sa kan shi ana me kan e kurum kasa kire no nti wan ka twi wo hoda ma ka twi wo ho pa tambia me adu se wade o mo de kasa na ma me adu se o de kasa na ma me se me asam ni na me nua ne se me kasa me de twi na kasa emom se wano no e kasa na wako kasa e ko bebia enya no kura na me ka chense David enya sa na tie na me de kurum kasa no na ka kira no se nya sa na tie man kan sa o na te o pembusha no me de send dem kurum kasa de me mente okay so na usika so won ka twi da nti no so yes start asem no on ka twi ba mente se ya hia hai o dem to na me ne ma me ti hoyi me te kasa bi eka me kasa ameka na bia ma me so te na bia ubusan se na me ka se kase se entwe yi se denti pa na enti no emre ba na mka che se sa na tie dia ma yenko wusu asasa ma yenko ne yenko susu asasa no eti no kra ma yiri ene proof se mo kana tie se nya duma de yenko ne yenko susu asasa ne yenko asasa no value asani praga na asem no ya je atu sabre na no ma me edi nkomo ana o ma me ka asen kire wo be kwa na ma me ka kire me se asase no o ka so beton bi o de ade o de atop praga na me ni wo ti bi ka kire se na beton bi a obi o ka kire me se me nkoton ade na unya abotre ma me ma ansa na why sa ade no se wo si sen na beton na so beton half o be man half am se ne sa na tire dia ma me nko na me nko from na me ne omu emra wo ho na de ese wo kan waka etimi record no why na record no okay say na wo kan was say eti esia ya me yesa me ba kire omu say omu ntie recording no and to say be come ma me aka say anim se mo koye ene ye koye okay me ono omu mienu ene sovia no ente na me yiri kan won de koye ne trase ne busa ma me ne say sasa so no e ka se me ton one or bass or quack at them is a mean team. Minima assassin, no. But the man so one, no, mammy, and Cassassi, when you want no, mammy, what say you to trade out on tongue? Sir, yes. Assassin be at the whole yet, your chat on yes, and what you just say, I think I didn't quite double temporal to cry. Okay, enti anya bi as a template kwa na muton bi onim say yeton one plot mani pass me see yeton one plot my way enti bi out of 10 na ka 2 plots ne da ho say otie me ma me no wa epani etu osi odama se doso etu wo doye no na osi obeton na ba eti bi kache se fa wo number bra na me no nhia na yenkosusu na de ese ye na ye na ba na so osi obeton na sa se de age pragas makoto praga na bro mi wa na woni ho ana na me ni ho me se me kokwan so nti bi asankomodie ne course no na woni ho tare na wonye ne ono ne kanenie se me nyini ni se me ma me se won fa praga me no fa asase
na asase no dodo say no so de ma no de odo so no a ni nyina na value asase no value asase na nza na okoto praga na ble no enti o pese o kire say o ma me ankasa on top praga maji asase and we say o catch us obema half o ma me catch us obema half ma me wankasa ankyira me embetwon tro bia ankyira me say o ma me si asase na me doso no wadika be kyira me da na o kyira me sapon na wo teacher ni a wa kyira de wo mampono wano wo ho da de me sapon na nam ho ana wa kyira say one de na firi tom we awo na nkyan ho na fie ni nkyan ho gate tom na si ho no esi me sie ni tom we e de ko si na sie ni ko ne sapon mu busia de bebia na kubeni si na mo susu asase ko duru enye ho an wane ko susu kira o bebia yesa wo dokoduru ai ni sa wotra ho ya ma me na kira me na asase na no ma me na ankasa enne nante ba afunu ho abe kira me asase na no okay nti wankasa obema ofa da bi eda na okọ kira asase na no na wo na me kira se sapon na wo ya teacher ni ai hwan wo ya teacher ni wo bisanse be me se da nim ni fie be omo so wo omo busia no so wo asase a woni we mu na yesiye say eje baby ampon so na koduru no say o ma me age atum say waje praga wo be me ho praga de wo so waje praga wo no sa ewe praga no we praga de wo ne me ma me ho na asase no so mu ye ne de mu de ma be me ya na yo we de wada ruma asase nya de edisi asase ne da ho emira ye si afoforo na ye ka ho asem no am ka je se ma me se obe mo half no la yeti wona ka je se mo mpa obi aba so obeto e yanti musika emfa mo no se be ye de asundue baba la yeti on the problem bi ani ho tola uji tum se ope half Osi me minje half ye me ni ma me na nka se half asam te me tola kina half na nka se waje half wachon se waje ba mama tro we da me sro me partner se si me mpese be ye we beka we anka na we anka so be kam ya asem bi wo ho a na obeka na waka o ka wi asem bi ho abe yira ma adwene mentimi nkan enka sa asam no tie sa na ye koshi a ho a na ye ka sa oyeye anu oye say wo se me ka sem ba ho a me nyina ho no nya no me nyina ha se bia me ka sa na matwen na jack nwe sa na te anambo o ka ba ko no aka ba ko emra me ye sa de ne ma no wie ye na me ka no no aka kire blai na bra na aka kire me na me adent me busa bla ade won titwi ana se me pese be kwa anwan se de wo kan o etiro se wonum se half plot no wo mo mpe either say omo say mo se mo je de mo pe no mo kan mo se sa mo fast asase ne ma de ye gi aprade ya no ya mpe half ne pe full sika asase ne nyina de ye do no mo ho no asase ne nyina na ye say asase one plot mo to ne say be sin ase ya be sin ase just be sin ase ya say a level a 1.5 but the one ko ye te say slowly kakra be sin ase asase and 1.5 billion 150,000 one plot obesin ase no obi wo ho a wano so ton asase wano fie na meti me ba ha no wano fie na meti wano so ton asase obisin ase pe betuma friends si na nka wano confirm me dia me no enka beto waton asase ma obi waton 40,000 ma obi ma me hu a full plot da ho si ya asase ibue wo ho amini wo ho maybe san wo fie ho o permit ma afreno na wo buson wano so ton asase wo ho me aka sa me to asase ni bi na ejuso besi ase ya na asase 150,000 menshi akura broza 1.5 ejuso menshi 1.5 me wo enti me bo say wonu mo se pragiano omo mpa asase ne fa no pragiano so gusu ye adwuma mom e ba sase yesese oh and mama me pache wo srawa wadaruma asase won the dos mletinya wanso so bia meka bibia nkere ne da ani die ni obu a me wo me maame dia ma ne se won no didi so te se dia me maame na ankasa
and a dose didi. To some mamma, so do didi or mamma maybe. Ohwe no. One of the one name mamma ntemu asemo. Nti sa na ese oti asase ne de nso yo no mamma ntemu nkomo. Ti asase no. Ye wo papa ache wade enye family dia. Mamma che wade a enu nti na se okosi dan si oba asase so na ase ye yi a wonti onsentimi nka no eno no. Nti se ja wo wadwen yo se ne papa ne se mo bi sika ne be ma wo no. Se be so se half no ompa probi man meto e fa to pra sika. To bo wo ma meka sa ye share no catch up place asama antimi nyimba sa. Panipa bra na me nyina ye nko. No ndo be da ko panipa so meto. Ani anam se sanete onya meto ye beto ni ato pra ama no. Ya ko jisika no wa bank na akoto ne ntwen na o ma me na se wani obi a wahwe no wani ba wase wani ba wase wukura no wonya ne ba wa ma me ta se wonya ne ba so ma me se wonya ne ba wase wo ya wo ma me wuni ko wuni wo libos ana wo jam wo ho na wo fa mo ba ye na me wo hana me wo hana me nim wo ma me na kan ye wonya ne ba nti wa no pede ye na wo ye nta ta se ne ma me na ye de na wudi asase jan wa na ne ma me ne ba ne ka chiro sana wo ma me ka ye na wo hana ni ma wo no. What is animal? The video no video no mun ma. I say o ma me ka ten video. On kan nyina ye ntie. Dia na ma me ka. Okay, just sister akọ wa Nigeria. Ena owu ye na okofa ne frɛ oba behwe no. Na nya ne ba no nti wano no ne ba ye ba ko aye ge no ba wano no nya fan. Aprage na odi man na no kwa no owu a odi be ja no na asase kwa na de kwa no kwa no oye ne dia enya obi a dia obesa tonga adi onfa no ho oka ni nyina aja ma me ka ni nyina sese prage no we o mi ma me ho o ma me se prage no ho sese o ma me se ya pa no ma me se prage no ho wo no yiri ho wa se wo no yiri ho na prage no pa mu na mo hwe so ka no kure mama prage no se wan na hwe so wa se papa we na ni yiri na hwe so ba cho bese mbisa na asemba bisa no be ba cho asase no wo na wo to ana se tola na eto meba enu na akofa confusion dia ba we ka na we ka asase keto ne we ono se na dia ni ma me to asase ne asase ne dia ono na to asase ya dia ne dia ne dia asase ne dia we dia ne dia na asase mama na asase na oje so what dia ko what ana se wase ene dia ene ono akoto afri ne papa wo da bi anti na ase no ono ne papa ketu ani wase dia da bi tie ni kombo no tie de o chira mu ye papa ketu ni we ono so na dia nim se ento atase no te ni ba me papa ketu me dia ye ne dia enta ye ne dia o so dia nim dia o dia si bia no a o so dia nim on the day ni mo ekota asase no te de ko ba nyina on no so gina egina de te ka ye bo nyina e tende mele jesika e wo hema ho owo se woni erk na gina so se man pasa asene maye woni erk na ka se man pasa asene maye aja pragia no we o pragia ni e wo me ma me ho e wo ho ye de no dia won de bre no se na me de TV asem de wo ka TV asem de na no ma ye de man e dia de na ye ka pragia no we e wo ma me ho se wo no ho awo brai ho ne yiri ho mo ne to mama sana mama ka tire ntimi chontro se ni ho pragia na ni ho nti ewe ya me obi odi aduma wo ne ho na setio se ni ho tie so dia ma obi odi ye adwuma na se susu ampa se ene obi ko banka kwaji sika ehwe no ka no pragia no so ye adwuma asase a omo pa no so omo sankai esese sembe ni me pa che wo wadaru ma me nua fefe we de nya sisi sem che asase no blai me dia me no eye papa just sabi me kunu ni na me gira na chi nti unim se dia okunu ye nenye me pa cha ma me kasa kakra da me se me so unim se dia ye nenye enya se nya kire se o ka kira bla is se ukuru ka se bla tole o ka se asase na fe do pefu enti na first no so per half what say half ni tu me ji tu mu se wo kwa be me ji tu ma ga sam ne ba ha me ji tu ma ga sam ne ba ha hana jitum me jitum ma ga me asam ne ba ha obi agintum ne tola no ne erk afra ne bra se wona woni ne ba ne erk no woni pa ne erk na frau ma wojinam
Eric na ye obi a wagina mu ma wo Eric na wo fa de wo ma me am didi wa tem pam emfa pepe na ma na ye boa ye kwa wo ma me kan sa wonu na kan se wo ba wo foko wa ji ko na wo ba na oto na prade afa ho be oto na sa to na prade afa ho be dia ene dia ma me na uwaja afa ho be ene ma me na uwaja na sa se unima history me ka cho so ma me se de ye no obi tong na de na fa won timi kira ho ene mo asam na be duwa na ene mo asam anka e me duwa Asa ya busua ne dia ada na ya busua dia ma bodam me da wuram me ba na sudwe se ka wo me no ye trust ne be kana sudwe ka nti na so be kan ne ye dia hin se wo ye na ka cho sa sa no wasusu yes yes susu ye de ni geja ye 1.5 sa na na wo dia na kotoponi we kotoponi wana kwata kanyame so na pepa na ye ne ye bra no se na wo so pepa na ye ma no se na wo so ne de me ka fa be to ka kira me se man susu ye me bo ye kan ya friend wo so ma ne ma so ma ha me ba alike anim me ma mi anim se yempe solution no e kwa ben na ye be peska na so de praga ama yo no ma to praga na ma na mo di sika ne be ma no sika ka ya bono nyina ya bono ya ka ya bono e je mele eje obi ansoma ya o ma me na soma ya o ma me na soma ya o ma me na si an twambra ya me so me ndam dem so film keta so ntitimi me mo wure se me pese me top na de ko ma da ko na ka che se o ma ma asase o ma me na se yan kanya me no kura se o ma me ba no ho bia wase woni obi a ohwe no nti wasisa nyame to wasisa pipa ro pia water Robert no ansa na okoto kokoanom nti me kobia mani sika se reje de kura se me fa 20 million brand no na me koye no ma mani sika man 3 million pe so ma me tambia me kono man 100 ni nyina me di chen da me ba ni nyina me di chen da no a ni nyina ya me kwa de man o me ba prosper me ba odi asase ni ma wo mo doso ni ade nyina na woni ho anana wo ho me wo ho odi asase ni ma no na wo ho odi shenensa de no kreni odi pragia na bra wo ma me na wo ho odi bra me mini wo ade na o pese se yi wo besi mfimfini na asem ye honyan mi ma me na de me ko se yan ko na yan me ko ton asase no o ma me onya mfie sei no mi yan ka se ameti wo de ni o 59 years okay ti me ma me hu ni mfie na ye no kure se me pe no kure e bia ba time no eye me ma me nua no na ne ti bi o mti na me bebo e no kure se ma me na sene mu ba no ani se me ma me enu aketwa no me ma me wo me no me ba da bia ye enu na me pe no na me ma me eti sanya se me ma me ka se me ma me ni a na me ni me ma me me cha se obeso chese se nya bi we na kire ni se anya me ma me na kire se me ma me ni ma me wo ya ho kwa de ko de na me nim se me ma me ni from nya onu se na ma wo sa okay sese no pragia no ye ebra ba mu na mo ba disika e be bankofo e mama omo se ma me no esa se mi woni sika ono ye so beton na asase da to pragia ni tino se mi se ye beton asase ni ye da to pragia na ma no eno ma me nka ni sa asa asem no ne kano ene de nkase se pese ye kan etwa ne tia no ma me nka we na me fanya asem bisa aja amranti nse ono ma me anante ache na odomu a ne do no so ekowiese ya na che se meba evangelist meba video we one yes video we ene na se nka mo de ba ha ne ete nsem ma me no kan eti misra wonya se adwuma na ansa ne abehwe video mpesa me hwese de omo kai ya atro anase no krenti mo famra ha se ne yente voice no nahima nti omo ye ho adwuma no opani wei ono no ma asase no wahwe so abedu pempensi ajahima se oba bi kura mpo na se sebe mpradu asaye to asase no wanya skanto a anka to wie kura asebio ne besisi kade emmono se nyo no kra ne toye na abusia no ton na asase ya ka watena so an ne besisi kade emmono ana aba se koto pragia na fa asase no asase no yes se nyame adom ya be hunu asase no ne bo no se dia ko ba nyina no asase ne bo no e bro pragia no so enti naima
me die mu anka ye misa papa no ene tola mo papa no say na omususu se omuje omunya kaprage ano ho a ombi asase be ma wo no ombi asase be ma mo na ye misa omonso say na papa no ye den e ka muso mu say okay no omonso because say enum kire say prage ano yes a na ma ye nyina etobi wokọ je lo a no nko wakoto prage a o se wodi ni sika ma na interest we hu nyina ko 800 million and untu kan jan so bo a yeah because me 800 million bank within 6 months e ko 1 year 400 million na tan me a enti ya bati atwe no emfa as papa bi a manti ya misa papa yi se ono na o maami arisa ntesu ato ne tekrema so okay abrewa se ne sei ono ne mpanimfo ne na busua ati o se ne sei onka di omu fi se omo de to so a ebeboa ne yemi so omo se sei no no so asa obi so mu sei na fi ye hunu de okay model video na ready ama minti abrewa na numa se bia na wo no mu twatro ehye panyini ano Tama na pai wa bu wono ma fere me na kokwe tina na mo so na to bi me didi akwasa na eni ya ni wura pia dia na kura ni wura na do abeni no aka wo hwe na mi wura ga ga me pa ko san na me dia che ke ya so wo tia e wo ya papa me yo video no de mo wani because your kind dey no ana ma me kai say we ya me papa me your papa na say kwa bi so no ohunu say abrante enwen asasere ma no enti se pragia no me dey ni wo chi asem kwa dey hian but wa admit say pragia wo mu okay okay enti aja sign na omo de so pragia no so mama mo be dance asena ma wo no papa ya kasama atoma kuma so as I say, me nam enyeja. As I Mr. Tomeka say, I make a semi cotton, but the fanatic Tomwa, I am so etia a pay. Yeah. And one water bonia and Caucasian talk. Make my yam ton the dada. Okay. I honor the metia say pa. But yeah, and I trust in my say, yes, sanity dear. First, can you before cram with the plagan come mamma? Mamma make us a plagan with their brain. First, can you be mechanic? Okay. Bisan say I no kra na say ma me ne kasa se bia mpa kakra meka pragia no ho pachai obo tu sika din wa mbo sika ne din ana mpacho wase yam peka kra wa ndo beto koku num ansa na pradia ne ya juma na de so skala mo dia top nga be no skala pragia no on peska an meka no okay ana wo si say ya wo dia che wo di agode asase na che wo no ko ade on peska bia kan no biem okay me ba uni aka wo ti ho na ya kan asama o kan nye sa wa dem pese me bem kakra mama bem hwe emere wa sam kan ye different oy ma hwe tu free me ma me fie e ko na me ma me de me da ya ma 3 million o da ma han mama what the dana ma say was 3 million the yi bi was million me ensa hey can you hear the dama high 3 million was an man ko da bonte emre was something different kan hu say enne e wo mse wado so wo do so no so wadi ni so o mama me ni bidi fine enne yem fa sa say nye 450 million ah ya 1.5 plots it is here kadia was say asase no on fine yes emre was something different onu wo hunu 10 million kwa wo bu ni sika mu okay enu ti di en kan say nyame nya adom na won fa wo praga sika emma wo na praga ne nkoso nya adwuma ma abrewa no na omon fa o masa service asase 1.5 dey fa yo 4.5 million 450 million no play ba ko pe enu ti nam se ye misa papa no beba aja maminti o na yenko esa abere no ko ebere de ko emle na ye na ye hia na tie ko fa ye ba ye no na bla na ye di anim ka se omon pesika emla na ye ntwa asem so na mi fa ye omema ye 1.2 plus 40,000 and say outside 1.5 and what 415 and what the 415 ato plagama maame no 450 and 415 415 million okay and the maame no ati me twetwe a wo twetwe 450 mama se me na fofo ne madam funi
na wo kwa japade na me ba be ye no ho we nkyese me mpene ma nya japade bi kura mpemu me ba sabi ma ntimi anye no wo ya me ntimi mo na no aduane ntu wuda me ba say what they work kan no o say just more than 120,000 ba be kan ho on fire sikama say wonum say me ba objection pacho me ba me ma wakasa sisi a say wonum say omum mpene so saa enti e be ye ne say ani na say be pene plug ama na de wo pragiana kasa na wo de ko wo de pragiana ba di say and de mintimi nchire mama pacho tie me me ba mame ma homa no so kire wadwe na menko na dwe nchire ko asase no se mo ya mo dwe nsem beto ndi ya obi so beto sisi a obi so beto to ti udi e pon a mate oni pa ko se mpacho mate ba bi eda no opa kura me ti so ma ne bum oba be de be ma no fufufu na me ka kire wo de be ma no say adunu ya chambers ande na bote chambers mama aye chambers asem na ye ka no what yeah until no person who assassin no se ba se mo beton na mo de sika na ma brand na mate okay 03220835818283 Miss Kumasen kan wo ye konkran Volta Regent akrade baby a wadwene ye wo sei enkomo ya ye di baby ye gina ni wo ka sei misra wo TV ne mra from metenwe Ibeja wa koyenim 03220835818283 Hello Medofu di baby afrefi But you say me Gladys me free man so menti Oh Gladys yanko but Ohemaa asemi de say the way asemi titi ene de enkofo imi eni omo ye omo adwe say maame na ya abrewenti omo de twagia bedada no na omo de abeje na me na sase chance asasi bi ayeto na apa o de akoto twagia me menti ni peni nsem da say ye de twagia ji asase endi no say de ade ni titi ende ya abrewa na semunti no akwakwa te say edan a ya hai so wonya de plagiana be hye maame ni nsem mama plagiana be ya maame ne dia ne di sisi ano akwakwa ya abotira semunti so omoton eyi na asate na omo omotua ne plagiana man enenya saa nsusu a omo nsusu tuni pe obi mo ba beto no so omotua man ti Ohemaa muni nyamenya adwuma ndamase ye da se ne wadwe nkyere hello Ohemaa bi ma hawo Joso ya ma ni kata furu sankore apan sika ndie na ko ne nyame ne so fa na sika ma no aparga ndie enka mi aka mi je parga ya no sa ne kura mi sa ampe bi oh ro fa na sika ma no mun nyame nya juma okay yes yeah that say hello Mr. Nkwenim hello Dofu din baby of Refi Good afternoon, me the Mavis make a Safika, sir. Mavis yanko. Miss Rao Papa, Mrs. Sam Nodin. So that's so I'm obedient in pop bonnet, son. A yen pop bonnet, so I'm more hen a brand nasha, but one it's almost 800 million a man. Hey, yeah, that's an what you try, yanko. Hello. Medo, would you baby of Refi? I am from Kwame Buanya because of Rigi. Oh, Kwame Yanko. Mr. Papa no, any Abrantian Assemno, Munchanitia, Papa no, and Coton as a non Tia Pragiano, and then the Mohono, and Fama Abrantian, and yet Tia, and also with Tia Pragiano Guardian, across 7 years, ASC, and Netrimodin, into Omonton Fa. Abranti and sick and mono and Famanona asum gamera. Hello? Hello, ma. No, Pacho G baby of Refi. Ma Mr. Fontonio. Frempo Casafi. Mr. Sefri Adanso 47. Quay. Ma, where the Adaroma, Medo so mamma Saquia. Hey, Papa, yes, you shouldn't have with you, Abermano. Why not they say, we're preparing into decision? Sir. Abema na tena wa maame ho ahwe na bra mo to sese kura wansi di kura mo maame ni bi no no obi ho wo metena maame ho mehwe no na maame na yi ni yam di ade ama na pese ozisi na se mo kana amaka me kira kwa abema na kwa se on fa bla no because yenti amika san se what say
say obi hunu matones wo beti so man dia na chese ebo pa me aka me fa no nche kama kire ni yansa pa ma na o mi da afi okay yen so ye da se ma me fa ba bi enu ni yansa Hello. Me do wudi me bi afefi. Me pato mi frefi Madina Zongo Johnson. Oi ma mi chewo. Oh, Madina fo nyina me chacha mo ataze. Me pato yo mate. Pato me tinya kama sem ni bia na. Abi na wodem. Mame, papa no obet na ho no. Nani ate oboa nsem na okani na oboa. Abrante ye juma dia shem abriwe ya. O se we sira asase no sama no kose. Papa ni ne yiri no mu de ni tu na pese bi asase ni fi papa ni abrante ni se pa Ohemaa o de mo ka bi ma abrante ni ma ye wa e madaroma me da say. Okay, me so me da say me fa me last one. Hello? Hello. Me do wudi ba bi afefi. Ba che se me Esther no se fi kuma se. Yeah, Esther. Why ira o de nyere yanko. Tie Papa no o ka sara papa no ku di na fa. On passe à la main na on fa de plan gensi ho famano eno anu mesi system no yeno madame. Okay, me da say yamra kumase me fa 4 wo kumase 10 ne enko kumase choboy yanko nye yawo o da segum me man be 3 minutes bi nka ho help me basa me hwe dia wo so wa bonten wo dwene ho fa. Hello. Me do wudi baby afefi. Yes, kaka de ka so. Wo was na lo TV ni eni nkomo. Yo. Dile no. Me ayo. Men kasa. Kasa wudi baby afefi. Me kasa freshi akra o. Tapema. Tio. Mpaso abrante na. Abrante na papa no di asem no kwale me papa on fanya misro kakra emra na brabo ese ne ba na wabaye djuma kwaye mo besi samre ne bresu adwuma nyina se sakwala no nyini odi nani ato sa adwapade ne so enti papa ni mobo na asase no kwa no mbeton a o che compensation o ma kwala ni bibi kakra ti so odiskana anye padia no kwa no de ko ye bibi a kasa mere aso bebre enti esra papa ni enhye nyame esa ye ne ba on fa ne se ne ba wa ko bre baabi no de asem wo ya ba betu no ni o mo modern se padia no kwa she woman kai na bi wa tiri papa o beji e bi ane di so bebre abetu ebusuan ni enye nipa ye hu mo nyina na ye nipa wo. Well, ajade ebe ye ni ye be ma bofo aba beraza ze na ye kan wasem no se de aka se ye be hwe nipa no nso a waba se obeto no na fe ya hwe ho nsenka ye no na mom so ni ama adwene nti ko se bofo no beba no dwene ni ama ba ko mi no be hu kwa echi hwe se betini consider said o kasa de di kan o fa atola o pen asem ne ade no do de dwene ho kakra na ye nhwa ade why da wukwada ye wada edibesi fiada say no edu fiada na say we thank God it's Friday fiada be a de fiada be a bobo fiada be a de come Aisha 104.5 Jumedi na asijo ya to the obra na waje so say no na dia wan kasa wa yere ho na wa bo baby a wutiem dia me twa puse che munyina adroba fo a mutiem nyina me che mo sanso ena passenger fo a eja driver na da roma wo bie me ama motebe nka nyina me cheche mu nyina emadwadifo afitafo nkwankwan asefo obia ne fiada ti obia ebejene de kama sabre wudu kejeti Dubai aboy mane mema mu odwai mu nyina mema majuma yakopo wonhira mo no wonyam kase mame wisdom eni shaba ena wonom de atum ama
mote yenka esa no dwumade no ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wabo yada mo live e Facebook makachero bua mayenche dwumade no what I say wonko amanhwe usua de wani gie ni nyina no na woni abi so ni je aka ho nti bra Facebook na wabo Nhyira 104.5 live on Facebook YouTube ni Nhyira TV Adum TV de wa as usual wonim dada se ye wazoye ne wapanko a na ye de mawo na se no just a TikTok phone wa hayania ana ye di dwumade la toamo wo TikTok be pa do TikToker na wabo Nhyira 104.5 Mr. Eho agudie no yete se power tap what you say obobo so sa de che se ye kwa ni bra TikTok se ya na bra be hwe be kan ye ho na ni dwumade no emum ye dem live ewo ho obese odi machi nso obetimi aba official Ohemaa B eno so TikTok no dem edenden ewo ho medin mabo a kire wo no abedwafo nyina atena se ya sha se titina se boko na ye nsha se kama evangelist go after there watena se sanso na big mama any lady gold eka ye ho na otwe ne kona wie ye what ya say nti kakra me de ma enyina ne say freedom of speech. It doesn't give you the right to spit everything out. Sometimes get boundary for your speeches. Ye ho kwa say akasenti bibia asama wachekra na odwan watumbi na wukabi de emfanya wukra na wukabi na yidi ese na hwe na me na se me pacho ye wo nkwan se kasa o baabia obi anya ohwede na so duru baabia bo wonsem ofiri wano ba no bobi hu ban firi so obi aka asem bi anya asem obi enkom obi okodi ye de na to ban amanem enti twomre bi a ewa wade ase ewo dwam ewa amanyomu ewo baby a enti hwewa no kasa eyie the fact is say wo pese wo kan de ye wo de wo ka de wo mu ka de wate wo ka de ya tesem de ye nkonkonsan wo hwe ya na mmara bi mpo ebeso mu wo baby eno nti freedom of speech ne de ye nyina ye de but it doesn't give you the right to spit everything out. I thought that to share the French Messiah, the French scholar, I mean, the overall president, French, you know, one that is so. What you say? That's right. That's right. Yeah. Okay, that's right. This is not sure be. No move. Maybe I so crack a be an empty. I should be. I read any. I should be. That's right. Okay, for me, quite freedom of speech. Naima. Yay. And can phone say one of my friends. Papa, and say, I say, what Jawonum. Oh, me no more. French in it. We say. Young can kind of me. Why did he? Awo. Beka se olomabo. O say olomabo. Ya fa vem ka memo bi ensha wo so. O say enkrani beka se enkrafo se lumse kasa no suaka. Yeah, unso mo no o ahan nani. Olomabo. Olomabo. Oh. So far as say ani ka se olomabo. Otima se olomabo. Wo dia ne say ye beka wi. Ade Olomabo. Yeah. Keshi. What in cry? Okaga dangbe. What in cry? What in cry? You take care my bika manete no. Olomabo. Yeah. Keshi. Keshi maba. Olomabo. My enti. Oh. Where no more. What am I ya dream ewo show you so. Olomabo teshi mabo. Ukwa. Davina ukwa ni befele o. Oh ele fiada o. Na sanka for he. No. Anka for he. Tete. No. Oh. Ekemayo. Ekemayo. What the young conference young speedy French ni beka hit o memo mo French ni beka say yeah ban kan ansi enkrano eno kan ogbuwa bi wo che dabi okay who can dey me say olumagbo keshi mekwa egbawa okay, yako. French ni beka say yeah. Lever le pal.
acha say so utumi kasanti lever le pal yes le metroyer popava so far as utumi kasanya sembia na say utumi I just say oh I say French in it yeah what's it say so far we were French yeah naima ati so bia wi ayi tertiary yeah na waka brofo okay no bi wo kg no so ka no yeah me brofo no just obi a watena Abidjan ayame yeah Kofi Kro anama fere eno no nko friend to ati say dey otinkra na ote ayi wo nka obedu bia bia kwaku bon somebody is otinkra okay tibe me ka French ayi typical yes me ka ayi French ni baka say level then say that's a mot that's all le prévé me ka prévé ça tu sais ouais yeah ti sa ne be ko no sa ko si say yes baba oh anya e ko si hwe ma cha mama mo feedback kakra enkomo e wo fie ha ye band ye babedie na obekai eye recording na eye ye nua be ma wo ye Germany bogay e de ebre ye nse ne yire oni oba no e na na wo ha no otu kwan e na ma oba no kwan se obekai a Oma oba no kwan so esan so wa kwantuom nti oba no obrebre ne nema bia wode be hyehye ne ho ya wonum friend sex toys ya yes our story wa ha na wode sa nema no bre no na chi no oba no wama ne kwan se wonya obi a ene ne nimpa mu agro ne mbon ho ban ama akoti akama oba yi akofa afuro oba ne be yi ne ho ano be ma no kan se be bia asem no be ko bia enko me kan se na hima bi ede ne nan eti asem no so na de akosie nyina ne se be ma no a wonyin se oba no ankasa no wayi ne ti be ma no abegye no ayefre watwia eye 15,000 Ghana cedis ama boga no but bia say asem ni gina ya bro na hima so ne se boga no still an wodaso na ni daso di ne yire no wachi waje ayefre no de nanso obenya na nka wade ne de nkangu kwansini ya oba yinyim ye huhu a efre kira ba ne se boga no abeduru Ghana ama oni oba no ada ma ade ache eti wa wohwe ade na asi eye nyansa no oba ne nim anasa die pa pote na yesa oba yi ne hawo na boga no so ne hawo fi so wo se ba ma na woni na nyinse no ana ne betena waje wo mpata awie eye de na okunu fra boche ba ya wo sa akwa akohia no won kran ene na da ma de ache sa obo operatatis na so da so pen wana so mo pra mo ho wo tie boga yi nkomo ya boga ne de opa oba no na don so oba ne de oka se woni de wa wono na nka betena ba me ka se binim nkomo kura boga ne sa no oba na bedi ama oba na sa de no ho ama no se boga ne ono so opeso oba ha eti ye hwe ni mu se bre obedu kuma se pe ye de no ebeba ha but minim de wo adwenche wo ne boga na nka bede boga no ono oba na ka mo no mo awi abo eba oh yes yo yes adentia so imagine 150 million so da for pata dabi omo tio oba no ana wo de ba for mabo se oba ne be ma bi wo ho a omo twempena na omo tena omo ntam ntiminti sa opportunity do mu a montamu nte na se wo kwa obeba mo ko ye den sa nkofo ne bi no pa ye omo den omo ntamu nte baba bitimi ka se oba we mihia no wo wale ko mihia no kwa me sa se kura me ne beda esi na hima ye nim papa bi ani abrantie bi a wasem a wo kai a me kan bobro no ne di obi abehu one ne twempena ana oba no ko wale ye be ma na anya wale na oba no ko wale ye one ko wale no no twempena be ma no so akọ up to date o me ni na go so twempena we ya wotre so still mu go so twempena eti boga ababedru Ghana na hima na de nkomo yi bo me no anajo se de aye ne ya ne se waje asem no atena so aka na emu be me ya oni oba nyimi no wa kwate ho afre ne se boga no bedru ye no ba no asoa ne ho konkran de ne nyinsa nyina konkran ko hia boga no na osusu so ne boga no ada asem we enyantwa ne ena atwachena ina che se oba no won impo onya we afa nu anyinsa yi ena se be ma na one na anyem no se ono so jiwe ayefre se waje me de ana me ne nyem ana wo wadi aguso
de so anyi to de gu akola na pam dabi obi nyin se odi gu esa akola no ya wona enkola beberebe agimi nyina ye nipa mienu na oh sanity oh yes akola bia wo school hunu ade bia na tese ne fathers ye menu ne papa ne ye menu we boase ana we gugu o ma me ba ko o papa bebre okay nti kola ne school hunu ade nyina nya tese nya ba ma ba ko na onyi tibe mama no abon nyina ye sa na boso okay so no hunu se wa bon dia sa na na me se me na me ka sem chro yi anu ya de ana me kire se me ma se ni pise obi o school a wo hunu he obi timi ka se ma me ha ho fam ko sun adwuma sankofo ni nyina ama ya me ma mienu na no enti me ma paso ni me pa cheche ni na ma bon ana me pa che me say ne pa bia woni ma de yeah if you believe yourself say you are totally ayi vanish ya ba paro me miensa se wo se wo si abon no am se amema ba je wadwe nche ewo eye feedback ya ebe ehu nanso enkomo wo ho ekomu pi wo ho enti yemfa ento from the enshase Faustina Azuma ofreija ano de na asema bedan se de wosi aye say no minim ni awo beka Fausti what to say na mo so he boko Fausti mamija o nene ye fiada what to say yanko e bi e wona anam boko so nya boko asam na ya asam na da mama e fim press na ya di asam ne ba okay ti yakoye na akwara no omodin me fesi me fa akwara no ko kasa kakra na me kwa me ti ya mente pe me ma no o se ma fa akwara na amanwa wo hwe akwara no enti asem no ya asem wo fi adada enti wo baba na ne obi akwowo okay na ye kasi sei ye kasi ye no me fese me fa akwara no ko na me ma no ombe ya akwara no ade nkomo ye nya ni kra na opese wusu awo adai mama nkomo na sha sie se na de su ne basa no a na eye de na ye wawre ho mama bema na bu kwase adodo wa hunu enti say den na opese ye ma wo sisi ya bi de akwara do ko ya be hwa akwara do na o sei akaka kra me mawu na bi twa akwara do ba so nti se bi wu a o be di akwara do fa so nti sisi ya no be pese mo kama ne ti se sisi o so hwa akwara no debi de tobo wo se o ka cho se akaka kra mo ya den ama mawu na me twa akwara do ba so na wanya mfie se mama manya 54 na uka chere ni se wu be wu ana na sa berim na yare na be me nyare me ntwi nyame ana wase no saka kra me mewu bema na odi say odi zak no sound me ko hwehwe wefe efa hwehwe wefe de wo oforu krum to odi me ko na me ka say 3 years na o hwe akwara no na hwehwe wefe fo no ka say na 3 years na wo hwe akwara no wasa ade ma me we aba ase wagu ma me no kra kwase anti oye no oti telephone kru no pa telephone pi abonti ka say me kotie obi frɛ me kotie aba okoba no baka che ma ne se me ma yes ya frɛ se se ma me ewu semti me ko asam no masa ba ba frɛ bi na ma ko fa akora no ma social welfare no ko adu be no de ko ba wo o se o pese o ji akora no ko kan ma fo no no hwe mo na me mpene na me ka che social welfare se ekurom de se wan ware me ba na wo baba beto wo ba ya akora no ho ade kakra amaye ansa na ye de akora na mo wa ware ya bana ya fa akora ne ma osa okay ena oboso sa de onko sirem no mbra no sa me fra sam no wo wa nko onsi hobium ena o ka se o ka jo se me di asam ni di kan ba ha mo antimi anya ne hwie sa no kan ya nti ya nti me di asam ne ba ha no e de ene ko sisi be so fo frɛ no se ai ma sa de asam na ba ha biu ma fa asam na ba ha media ho kra de jato woni eni enkomo enti social welfare ho no ho de no mo ka kire wo o mo ka chem se be ma so ko sire ma ba o ba san ba fra asam mi fie no nim fie no wa san fa asam na ko ho biu okay ena sisi so aka kra me mewu owu nim kata oto me pese me be ka chem so mo ka chem man aso nte se me frɛ ekuro mu nsuo mienu abodua ebia ta chira bi sami wu na sakora nyini na so de akora ni nyinti sabe me we na sabe me na agogo no de one seal kura ma no kura nsuo no
enyano nya botransa tobo nkra we me anu achaze edu mame hwa kabra we mu na de bozak din na wa to nkra na man de opese o ka kire de ka kire no me ka kire wa hwe baba musa ukwa gine bebi wo kwa gine bebi na okure so baba musa ema osika wa yiri na nkokura bom kura na so na bi mewu saka kra mewu na se bi mewu na se oyi one cd mo se ne papa no wa ba fira mi kuro mu itiro abodua wa padada makato ho dada enzio ni so kasa na waje atum wa zakidua so akwara no man mfa de bibia ma so hwe no me na ma hwe akwara no se 10 years na ma hwe akwara no akwara wo biese o 10 years me na me hwe akwara to no boost to bibia na wo mako na zaki wonim ba bi otie otie dwase ha ya mako ka che me se ma me ba ho biom na me ba ho me be ye de be yi na diwo na adwuma mu oye de adwuma we bank manager oye o ka bobo ya na san ye cleaner o okay na ya kwa ye dede me ko na no nkrofo na mo ho no se me ba giska me ba ha mo adwen na oba no ankasa no ne wo ya me ba no ankasa no aware o ka che me se me jai me fa akura no bre no me di akura no ko ma no so ma akura no ko school na oto ho osoma no na me fa ko fa akura no ba me nchen nti me hwe akura na ma na ko school na se me mewu a me bewu ma wu me di me beje me bre endi nti ma no fa ma no gina be bi kura kasa akura no o ma ni sika da so hwe ya me di wo me wu kwasa ma ndo kwasa ya ho no na me di wo asemo Zak mani go jire bebi nka se meba ma me nko Zak wo na me hwa de bi sisi hello okay stylish hwe Zak mama na eti mama oja akoda ne hwe na akoda ne wo fie beze no oja akoda ne hwe na wo 8 months 8 months obetu akoda ne dia na akoda ne nante kakra no 8 months no ja akoda ne hwe ono hwe akoda ne no ma na akoda nta 151.5 satam nti free wa na oka se obeso oji akoda no e ko ka ne ma no na me se na wo wa ware me ba no o hie adwuma wa ware no ana o san je na si ajaja mu na oba no fa oba na akoda no wo vie se wo ba no so wo vie be se no 15 years no wo ye no ko hie adwuma no ko huru ho enti se ya nkasa no ade na opese o mehwe nkoda no wana so o hwe akwara no dia aduabo no o ba be kwakwada ne abe firi so o hwe akwara no pa aduabo no be firi so wa hwe akwara no akwapem akwara no nyira kwapem bitete be ma ye ogi na we na se mi ma wu a na so yi one thing kura ma na pension no be fa no okay Zak yo mama ete say nyame adum boko mama na ewie wa mama me Faustina Zuma watini sio papa akwada no a wo ba no wo hwe no are mama we can tuta we can what time na wo ba wo na me bo wo se odi ka do ba ya nya hwe ntimi nya hwe me obwa wo se ebe de odi kwa yi church we fe aforu ko wa ka se mama what's what we me de nyama wi na ba hwai o de dia na ba me hwe wo TV so se na mo frɛ me hwe wo TV so me wo me dem na me hwe ma me mo sana se pese o sisi mo be sana se me na wo ana wo ye woni me wo ya de obeti me na me hwe akwara no woni me wo ya me na me hwe akwara no kwa no fa me ye wa jinsa wo akwara wo bebi o me ye wa jinsa akwara no wo akwara wo bebi a obenyina obeka cha se wo ba no hwe na me hwe no na ba me be ka wo sa kakra me mewu na me twa akwara no ma me bo Zak mama me kire se wo bai wo mami na ne ada na wo hwe no mama ma wo fight me akwara we to me hwe mo fra akwara no wafa no bibia wo wafa ne sem why mami tie wo no asem de na wom de na asie so wo di ka ba wo da wo da no na me mami na wa hampa cho na me nya me ya we ka ta no na wo na wo ye ya ti na wo mami be ye ayo wo ba se no ho poto o se ai me ntu hwe ba
wonwa o me fa kofa akora se medical school me yiri yeti na wa ye ne bata no afa tie una wodi ka post ni wodi ka ba woni ana mo frɛ me amfa no nto wo se wasaba se akoda ne hwekro no wa o de ma ko body just ha ya body just asem o wojo awo afna ne se awo aya Zaki me kyerɛ sɛ asɛm no deɛ wo ka ne nyinaa ne nya no de nyame me kyerɛ sɛ den na asie nti a wonhwɛ akoda no wonhwɛ akoda no de wonjae me se me ntumi ka sɛ me hwa maame no wote wo no. Hello Back Mama kasa na me tie wo me no mama me ko baby sisi ara maja na me tv so me pese me ba ho por ko to ko baby sisi a me to sa me di am ba to munja me di pese me ba ho kasa o ni na obaba be no me munja me di no wo tv so pese me ba ho why abi o me kyerɛ sɛ obaba ho na yɛn yapon enti kyerɛ deɛ woni mu kakrai Mama, me dia when I me pass me tiri ba asem no. Ma me dia afri me wo. Me ne wo ba na wo ye. Me ne wo ba na yin sen wo. Me ne wo ba na yin sen. Ana me ku wani. Oni akora no kora na me ne wo ku ne buhwe ni nyina akotena ase. Ana me se metuma afa na mo so yo me hwa akora na ma na wo. Wo so beji kosia bo sika na ma to akora na bi. Ma kai kosia bo sika ni nyina ma wa faje. Le konta foje ansa na itu akora ni di me ba kwase abo no wo tua sei gora ate wo be ajibe for me no mama me wo je no kwase abo sika da itu akora ni di e no ma ayi 3.5 for ma 4 million say fa to akora no hu niama ene ye mama me nto ade a obadro wo je no kwase abo sika benji ni kwase abo sika bia za kwase wonye kwase abo sika ona woto wanji ko sabo sika won fa ne nan para sa sika be tima akora na kopemi 100 years da bi wo se wo je ni kwase abo sika wabua ji ni kwase bo be to akora ni ante ya di sa sika ni bi atano adante po ho bebre be wodi ma ko ni nyina na me di pepa ni nyina be ba mo ha mo ho eti se de to ma ko da ni sika ya da be ma wo 5 wo mi ye ejima me tumi ka se me hwa me ba da etwa to a wo ma wo ba ni sika ya da be bi wona ti wo ni nyina afiro no no afie no o ko mama efi wo no wudi ka ka asem na o ka mama e o ma fete je ta wanyini pa ko ni ma ni papa wo hwe no wo si won fa mama da na wo ka tell mama ni se wo twe o je na wuntu owu a wo ba be fa akra no me so owu a me yo ka tell no me ba ayi mi phone so amana ka tell o saka akra me wu na me twe akra no man so mi wu a akra no be de officer kwan officer wodi fa ne mbaba ne yita na anya me ne wu ye mo mbasa se me ne na wo ba mo mbisa no mpa wo ne baba na awo ne baba no kwa wa wale kura ne wa wu be mi no ade na wo no wo gine na 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 wo gina so ate wo ko ye be ko ade na wo ha ma gine sa de chatu a wo ma akoda ni sika ye da ben o ne to no besa no mi bisa o krache bisa no mama bisa se ono wote ono wa bisa no wa kasa bisa no amensa ya akwa ne ba ha wo na wo so na akwa se obeji so o be 3 wish ni mi ba akwa na pa fo fra so na ba atete na wo di 2 million man se on kwato bag 3 wish wo ma akwa ne ba ha enti mi na ha ro ma oba bi apam ne se won ko me ne mu ni nyina na wo ana so okay o ma me ni ko no enti me ba ma no ko giduane ma no ana papa no ko giduane ma akwa no me ya bi su ko mba na be so akwa no yes ni mo sha akwa no ntu die me no ma ka wo die biom ade akwa ni na so be bi na so bo di a ade me ma ana ni mu na ye de e fa no mo post wana me okay wo ko de ya wo ba na wo ni chele wo ni pabwa so ha to ayam bia akwa ni ka so ba o be bi biom akwa no ko ja ma akwa no ko ja ni ne no ko ja ni ne mu kwa mi wo wana ni ne ba ni nyiri pe no di sika tu nsem se kim asamato na me mewu ko no na da ho ye me be so sika o mama me ba o Zak okay mama na obetimi aba ha bena dabra
Mami was still was staying with TV, so me try this after friend and all. Mami was the one women. The man, we have put some. The back back, we have put some. What man was your hospital? What man is your hospital? The more friend. You will be some good. I can't just know a enema. The bosom be out the scammer. I did myself. Why? Foolish man. Hey. Wow. Foolish man say. Mama, say. We shall buy a can now didn't nam hack can some bassa. What we know what you want. We know what you want. We are new or be one about. We didn't cheer. I don't know that the office who see me. The office what would mean, what my home, what would be mean, want to run your back with a tapo. What send a ban more crown? What transport to home? On that ship, what transport to yard? What send a ban and more crown? Who banned the tapo? What the tapo higher? When I call phone and one for fun of a fee. I'm not the cruise about no ban when you see me. When you see me, transport in the Miamano. Or what? I can say for Baba. What is a woman I crawl for? I crawl for. Or no, you when you see me. Only baby that. Baby that. Campus. What the campus Miss Day Tatua. What do you know? We are what's up? The sun all back on the bar. I found the bar. Who are sitting over Papa? Me what them? And I'm talking about what them. Nina back over Papa. Baba. And I give you just post to Abra. I promise you. You were there on a papa 50 days ago. Remember, I did 3 years, 50 years. Remember, and a papa, we got Java. Mammy, be yet, you know, our best my mammy. And mammy, be here, papa. What tough for you? What and tough, tell you, on your side, we are still calling. We don't go sang our memory. You play out the family member. I don't know, Sarbaha. I couldn't even you know show that I know. Me say Ebenada Brania Casem. Wait, mammy, wait. Me, me person me do me TV ko am person me hu nani ya me so me person me hu nani wa ya bua pa ni pa respect me kura nya wo oda sapo haya onko wale mo ka kire no paware ya mo jimi o na wo sa anyi wo na ne kasasa dedi mami no bebe mami de me fa no obum wo de me nyansa ya se shoba me se shoba me na madam ya cha samne so madam me mami we ya me mami da konti da wona ti wono me mami no me mami da konti da wada bonte anti ma be tie fo ma me mami we na me mami da bonte wona wada kwenya botre mami we mampe ya botre we ka for time na wadi dance rawo we ka for time ko bia mun ka bi ma no we don't fall. I don't know what you're so semi dita. Zach, MSA, Aquadana was some Namidi, me hear me, hear me. Make my Japan, Manasso, Manu, you buy into a man, yes. What mammy, I mean, what is too much? Mama, to me for all the map for I have said. Exactly. Never we are going to change. I tell you that cost. I tell you that change me back. Mama, I could not say I could not know. We are Mama Lord. Ah, none no so that bonzi. Me tongue and the campus. Yes, sir. Na ni peba ko na da ho. Okay. Ya da esra na pa na ekofi na pa ekojara na ya saba. Moton den pa cho. Nsuo ni koku na meto. Oh, okay. Exactly. But then the sister wouldn't call you. No, man, no, one that one. The Obama, oh, she come and hide my mouth.
baba me baba na na ba ho wo da me se le ba na na ma mo onu do special people transport na ba wo so ya kromfo kromfo na nam enti baba na ba no ho onu ku sa ba ho ba ba na de men kasa chesan wa nyimi sini ba na nyimi sini onko wale Zach way mama producer fro akwada no ho asem e na ye wake up for body jensen ba ko akwada no ho asem na ye ka enti bra atam da makom sisi ya ade me to afa kola na mana so ma mi we so ko baby fila kola ma wo fa umu me mana ono be ko mechi ono me say ade sika na wo sika won di da bontin ala wo sore wo mpe wan tina na wo she ni badi sana wo de na peso me kama ne tise me ba za ko man ba ha bi wo di mi sika hello am fa no Zake na wo mpe wan sama me ma won da bontin da me mo da no di da bontin awo wo she ni me ba na bontin awo da ne die eno e fa mo be na ye me ye ba juma na me ale stylish o ma ben kasa general na campus an fa ho campus ni pa da ko am kura university ko ni pa da ho aso ya we kura tini man ba ha ya ba fi akura na ba duaba no won kan hu se duaba da so ntina ma me de ba no won hu se akura no obenyi ti se ba me odi ho na wa agugu a on kan hu se mo nje akura ne kapre en za akura no gina say zi o class class 2 class ko school oko 8 years chira wa jemi hade naima Nhyira adoma entina nyame adom nyansa ne abetrede na yedi kan amenchi aye na no tumfo te kokoso na mebo mi mu asema ene ne chia me ana enche hene arefi enche hene me chia naima ubi sami opinion ifri babi na abedu babi say okay ti mame ne baba na wo ba no we aho na me so menti ase no that's all mame ne baba na wo ba no onu mumu so aja akwala no ko na wade aja akwala no jeje that's right o se odi akwala no ma no odi akwala no ko si fie o ma ne nko school na chese wa ya akwala no se ase otifie no smart that's right ana odi ho yawo ekofa wo nana no ana wo ba no wa adwene mo hawo o de be ma ne ho yi no de ya akwala no sa se be ma ne onyansa so o hwe ne ba enti naima ho na hwe ba. That is the question. When the heba, me no na wo. Umfa akwala no ho. Ana aye be ma no so aye na adwene se me hwe me ba. Ne mu mi hia akwala na ka me ma ho. Anka ye de kwa dwendwen mu a se ye hwe sa akwala no ye di adi se ye te no. Oni se ye te no but ma me no so ni time. Ese na na se waje na wo hwe no. Nacho me de kan sem so ni nkwa se ye te no mpo a ma me na me ne wo ba no ono so ni time. Ana me be ma nso nka me wo time o. Enti anya modi di atem na asem na akọ me kan asem se di asem ne me city asem fa. Okay, I count 30 seconds. Enti nka se abaya na me ne wo ba no anytime. Nani na from club so be hwa akola na. Me am ne wo e me so me wo time fa akola na ma me. Anka boni bi anim. Ana mama mpa so di akoda na be ba no. Chese ye emfa akola na ma no o so be ya akola no ho ade wa amware akola no amware be ba no. Eno ya amamre da ho. Aye kurom ye achiwade no enti ahemfo kura kira guritifo a ya memena ne dia da enti won se ho na mamra enti be fe ka se onko me entinase na se bibi kakra na onfa ntompano ye mbra no anim na won ya akora na mamena na onfa ne ba onko eno so de o se da wo so ubakwa ware a wo ye bi ono ne ba ware o ye bi naima to conclude my sermon and say amamre na abehye ho no ana ma asem ne kana be ye kana ti maame no so no ye ba pani no nim bibi no say ya amamre so ntresa ti say me ba na owo ba no enya kwanhwe akola na se mete ase dia ti na me bisa se so
se nyame emfasa ma na maame usu na wuni ho antinka mamre na akola na obekọ he okay otimase enti ese no menu abe ma na mesre na onti ase omudi omamre mu no owu ya akola no ho ade na oye bibi akola na ye wo na wotimi anya oba enti onkoye akola no ho amane so pese oje akola na onkoye na fi onfa ne banya de enko no ne maame ntemu no asumdwe mra ana se onyankoye amamre ne nso de a ene na maame ka se school sem ne ayi no ese ope bibi kakra de eba ogido pra ya nhwesa obeba daso na fe yetime edi yi atwa yi akora ne books nyina me na meto me meto ade o campus me ana meto me ye mama to bo ansa na manimra me ba me ba ho sisi a mama ntwasi bi mra sisi na yanko ode kaza Amsia yendi dwa kakra na wehu se emu we ba ye no kire se obia edi ho adanse ye mo a ede enie we efi Vietnam ton na mu we se na promotion da so no se ya no ye wono boto no a ehyem we makomako 5 wase me mo asonte se 23 July no sha se 23 July na sha se ade be kwa kosi 31st July yet so the about 400 cities more restaurants fried rice for obia a Sunrise Jasmine fragrant rice naima emu de empacho emu bi wa obie so ebon okay emu bi wa obie so ohwe emu na ni enye fe but Sunrise no obie so ya bo mu ni nyina din Sunrise Jasmine rice man ka say Jasmine Sunrise Jasmine fragrant rice yeah eno no obie so a wati mu na no kura no eno kwa no emo no da white amegu nsuo ma mu bi o de gu nsuo mpe na afia betani ba we de gu nsuo ma white okay esu ketuwa bi na o de be no a ese abusuan nchemfa etu ana ekuta taste yeah so the secret taste ni everyday ekuta taste me pa cha wada emui baby ana bia betimi anya bi ato udu Bob 78 Ventures ewa ahene makoko ben ye na high more pharmacy na di hwe ni mu a obetimi anya bi fire was 0244591351 and a face 0248393935 na won so eje wo dear Beautylicious by Jess and there was yes me one mama you fine makeup bia mpacho de ode kwa ye fro ye ho ade wo fie u ko badwa bi mu eye bi mu pese eye bi aso pese o siesie homa ho ye fa fra Beautylicious o ba bia wo wie school u pese wo nyansa no djuma bi no so di twetwa no ho a fra no o ye weight class or makeup class o be kira kwada no bibia bi enche ebi e baba be koso kuma se ya e na owo weeks a wo de aba no July nyina Mr discount edida so fra no e was 0243006711 and a phase 0508148378 Maxima opposite Old Maxima Hotel Behuno Sanso and a SG Mall Gate 2 or Honum Bomadiana Entry and Commo Betano say a banner bet and one senka e bianwa wano and a warrior number 1 or deposit in what your first deposit in Bomadia Diganya account with Betano now first deposit Runya di Tumwa or Betimia bonus Sunwa Kakaka the last limit in 2,000 Abasa Ewa Wodia Unya Fear do whatever one shesa a good day mu and a men stroke cry if it's a Gaming Commission of Ghana and so any dear chile ye bibia equa kama and Kaibo way say ye de dum asante mine na ya kachre aya asante mine se kwesia day 19th July and a akweside na Adum TV ebefa kweside afashe no nyina every menshia ahimfie ye hyase awia donko ekosi se yebepon mesrew amamre amanie nananuma hemafo ene hemfo titiru yade nya yewra otikokoso otumfo osetutu otosubienu na napiao onana bubotesma bodi ana kire se eye wonkai boya na yeto amakumasman nyina se sada no kumase nyina wiase nyina besom ewo menhia ahemfie eno nti bomadian bia na wantimi amma fa TV to Adum TV yebeyi ni nyina de ekoso nyina ade acho ye nyina beka
bosom na afi so my ma na frano wa the third wo ba me de nche mu de enti ubehu me e wo honti bomaden na hye no nso efa ema me Cindy Rice mu a ede ba Cindy on some catch us ya hwe Cindy baby oh Adum TV okay the movement ne star na oh I am telling you Cindy Cindy bekume masa Cindy oh yeah otimase Cindy Rice moi Cindy why let it go on the new original okay yeah call original Cindy Cindy Rice moi abedum Ghana okay it's na mu ba yo yeah ana akwache Ghana date ana wo di so na yebo yeah ana wo di huti so anu ayi kase Cindy that's right pacho supermarket BM ni hwane ne denti pebi nefa so mo Food and Drug Authority ama kwan se ye nton na so tobi tap and hope abrocha Ghana eye card bia wodi sika akreto so wodi fro eno ne so fro ka na ka bia wo kuma se ne Ghana ha nyina ye de bi abobọ ka anim eye fidie enti wo twen approve bi na bra office na beje card so sika keto bi to card no so enti na ima wo fro ka card ne kura wo fa hwa fidie no so enti wo fro ka no mazima ana ukosi wo eye abrepo junction ana say ampa me we see ya na o de ahweso na machine na tere mass dodo a wo try no kese se wo ye dey utia it is na do tia no ano me ba cho betimi a download bi every Play Store and also say Apple Store phone number when you register man for free 0535125004 tap and hope yes tap biso ekeke chocho enya sem ketu akura na me ba mo ajeso on say oba no amema eniafo mienu afa no a yebisa no se me de na mini kanea ena na opanyine ni shebo se wode nkoda no beba na no pa no bra na wonu bedru opanyine ni nyama na chese aye bibie wo ho no wonu mbasa aye aba na nso sesi na yenya ne tiese opanyine no wone nkoda no aba bedru ye beko na afa ya to ankomo no so ne de po asipo so chocho no sense Eba chocho busu ya de yada mufua ne herbal soap, herbal cream, royal gel, hand and foot cream ya wo chocho skin toner de ka won nyina chocho abelinka misi ni pada fani bia o body odors o wanka chimo kan saying your friend lapris yes exactly yeah say and ka wo ni padua ho not say wagu wani mase you should chocho fafa uti ase wo nifu ase wa motuam wa ha mi we hem o ba bia mfuto ya kan say enfifre fa toto fa ho toto mfa yonku o pe body natural body anya agana body de sra wonum to ho ama to ye peche miss ehun ye smooth o te mase waso bi mu smooth oh yes yeah smooth like the say koko what do call a chocho no sra body okay on that one nka say mre dada na chocho abefra I'm melting what am I say ana baby o su chocho bia no ona okuta size eye okay me ba che wada Shachani my face. If you are going to see a pono, not the best. You was factory was to whom Udu shop will be a one as say, be a supermarket and answer pharmacy shop be a business chocho. Ubenya be Panda Mart Palace Mall. A fair batch on a total was Sphincters. What's up here? Near which you drink more 0504 555535 and I face 0551 815388. I'll hit patch and no nurse say, you do 2 hours here. No nyina nom plaster way and ye debo boy yaposu baby ya no o why first layer second layer no na fe wo de atale ho 12 hours wo de oba wide oba oba say am kan his park no in fact you say ade bi ya kan say ye fa you see part bia o de tale obody na beje ne ko no o de tale obody na baby o huna eye wo ya no unya de tale a unya de tare a ohun na ima onwai no na yare na ede eko se uchepe opa
usisi achi onam kroma ukotodwe otemase especially sisi no kra na kume no na nsa ye obi di bitale na de so adwuma mu ha of 4 steps na wo mmere bi enka ne obo ba ko bi anu aso ayi standing yes ba sese no ahom ka hit back e wo fi ha ya fi ha ya sa testimony no e wo ha e di adanse e wo ye program ya so nti ahom ka hit back no aboa ama nipa bebre na atumi anya hoɔden ne ayaresa sese no wɔma do afuo no amuti kroketu mu no mukɔ afuo mu no ka hitch pack na boa wɔ mo sese servifo sɛ yɛmfa tredamia ɛmfa mrɛ wɔ okay me pa cho wada udru nkran origin chemist mame fatamakora no mam Yakubu ohuma ni ma na wɔ sere ne nya papa ne ne mi o ɔhyɛ won so geno na akora no me baboy ne say ya no be right Patawada, Udu origin chemist at farmer, Ewon Kara, Benya B. Kumase, Danny Farmer, Alpha Dio Panacea Pharmacy, one so, Obet me Enya B. Tamale Malarigo Pharmacy, Uprodu word to a Miss Wata, friend numbers will be a Nushano Suna Churomame, na ya 1 year to change como 0248 509003, na phase 0544 569251, na Ejawone and Chuchin Coma, okay, patch, was Sicily heat, no, Abramo, net. Abna be a day, me come to say Oko Wale, you would do a home baby anya day. Okay, DB to say, oh, BB to say, Mamma, Bunya do BB to say, ya, fully wa, you are grace, Mansa. I didn't come in Bassania, say Mansa, yeah. What you must say, but Abna, okay, Abna, so who a bar. No, your friend Abna. Dabi, never be a day. Okay. Which one the pontra I know any new funny dinner anymore. Mr. I will free a G banner. Abna be a day. Tis a Benya more friend Abna. What the Abna? Don't you graduate to make number papa you are lady. Oh, I have been on so I will be a while you buy a friend Abna. What they are at the census of calculation. Yes. Check your mile from Omawadi Tagu. Yeah, Blanca home. Abena otachina but abena binye abena bianye krampa odi abena wotene de okay nti abena rice okay me ka abena bia zembe be but we abraham what I say e wo just oh kume abena Abramu ejaso ba bia bacho obenya bia to Food and Drugs Authority ashan so de bo ho enu ti ya menstro wa yaresa enehia me ene wo hwe ayade e de obeto dem enu ti na Endpoint Homeopathic Clinic to nsafro se free screening ya wono mo yeyi na wotwe di wono so ka ho bomode na bra ne benya mu chefa me andokoro prostate ni hwe sa ya kese ana chemato bi wo ho ana wo kidney no ye hwehwe na oba wo pa wo nso fallopian tubes awode ye kora te sei Siana na fe yewunu ne ayeye ne de ama yade bia no na wieye ekoko wie ewo Endpoint Homeopathic Clinic doctor said na what you we ne de di ho no wo wadaje pa nti mamemfa number we mam na ne doctor twetwen komo na kire no wo ha wo nani so na onya wo mu aye 0244 867068 and our phase 0274 234321 na ne twetwen komo nkran Sprinters Road no wo shell signboard wa ye ene ne di nhwani mu kuma se ye wo Chronom abohia ye ben Angel Educational Complex ho ba bia so enu bi wo bia afo ni kire ho enako na nso koje wa yare hwe oba wodi ane ben ye dem asia ye da maka cha mama Lily o se aha enra we na ete yate bienu ena wo mo de kon Lilian Spices ye eye kama Lilian seasoning powder what minim ni akura ya what evangelist what bia na ma ma de ono mu hia bibia atumi si because did be am very so what back home answer the credit pacho where Lilian Jollof ni ana where all purpose and nkontomre bibia ubetimi edibi aye Lilian chicken akukọ de eno no what the noodles and spaghetti aba indomie fo nyina tutu mika kopa bi the other ya bomu stew enie na fe wo na ntwinam no be de na eso chi ubomu a na chigosi asempacho enie Lilian seasoning powder edwaso ba bia ubetimi enya bi wo honom na wato supermarket bia mu what the numbers bia jase mema unfre so na se
pedudu atua when ye any komo 0244 406 192 and our face 0598910500 and 0249712246. Your boss to pet was say a year Lillian seasoning powder no edi wasem nyina de ama baby am di wuye ene eye la show la show no hu na hema hwe saka nsonkonsuo nsonkonsuo wa ya boa wa yes stubborn wo mu panimu na se sa kwaja ayefro na wo sa atade hwa na nso krota akire etumi ma asi hu sa ayefro wo uni okay ti nsonkonsuo aboa saka mo kam kire saka ene ayi e kan saka kwampo de obi am ni bida o dana se wanu twa nsuo kakra to na saka ne begina ho a wonu nsuo ne wie pe no awura wanu mo so na French mo friend le sek no friend la frago ai na le sek ni ya bo le sek no ye sonkosuo ba okay enti la show ne de wo kitchen cupboard mu won pam sonkosuo na tumi ma to foam na wato foam na to atwene won pa ba se won pa aboa ne nye ifa la show wo de fa powder ne gu nsuo ni wo so no kitchen cupboard mu ya bi gum na de ba ko e fe ne se la show no wo de gu dem a anya se wo de 3 days wo de gum a wo da mu so wo nya kata wo nya infection aboa ne ba be chi erma kwa no problem yeah. French ni friend French ni friend Eripakago. No, that's an infection. Eripakago. Ala haligopata baro ni. Herkobata pararo no. Ayi yari awo maase. Okay. Pararo. Unye Miss Lorda, but I'm going limited to baby on and be a bit be at all. But Friday, it was 0246 519 Syntec tank in here. Okay. And so fun cranny na it will pajaka and to me and pajas Syntec tank. Can in them wow, not Syntec tank is you. A quabition lotto kios, not the next. Pajama, no, I'm soon no or Magana for bye. But Syntec tank, it's you. Potobре bi brand to me mem. Okay. Ade ya Syntec tank no. Aboa suro. Suro. Aye, chemical be. Aye, chemicals e fa na erfrotish. Okay. But akoda na person chemicals. Eno ya de ya rubber. Aboa ntimi ntinam. Ana the same time na nkasa no. Eno ebo for my empire. Eno the only rubber ebo for my empire. Enti Syntec tank a achechede da ho. That is the perfect tank. Me pacha wada bomodia. Ba bia ya to piti agents ne doso. Eso na ba we so pacha mukasa no. Ebekum adwuma na hyeme. I'll see na wugina ho na wo hwe. Over to me up for 0244 335 168. Na fe ya chiro ba bia ben wo no akọ jode syntecgh.com eno ye online no obetimi akọ no akọ bo wani akọhoma e wo honom yankon komo no so mesrawo fa na tintim fom na enne ebetimi aye na eno abetimi aye ne kra no so aye ne frise eye aba odi no se akos ne maami aba papa yi na ne mane mema no awoka wonu asem no papa in China na wotie no o se papa no aye odin din na o pe free papa yo yeah wa ware ne ba de ahia ebene ese ne de obekasa meboa me kire me edanu nsam wa mbisa wa wanya no nyina na yia no fisa papa yi mi wi aba ne ho na de ese mbisa no so mabisa no enti wo mane ni oba we ye Ebenezer ba no okay so nkwa me mienu pe moye mienu okay we na ye panyine no na ketewa ni dabi ko panyine no ho mo ko panyine we na ye ketewa oh panyine no so baba oh okay eti eye dan na wo waware papa yi ba wo sa ne papa yi eba ni nua ekoda ye kire ho ni mu na da no yante ase no na me papa nche na ma wa na ba Ebenezer na me so na me wo me dan ko me dan so light ni wo na ya jebe ni sister ba no be je na ju wona ni sa papa ni sa Isaac no ele na obeda ho ni tembie so ni sa ta na ele na Ebenezer so o grandmother na sa time na na say Ebenezer ko sire mu no Satan ko ye no wo ho okay
Ebenezer wura wo dem ho a obeye den pese me hwede awure obeye den akos yeni nkomo na dada wa ha na me nko dada so oba obeye den Ebenezer ba obeye den oba wo ho minim se na ne ye wa wo de nti oba ho na obeye den wo dem ho ako ti say ye wa ha papa yi wura hey anase ye boss to hey de bia wo wura ha but oba owo bibi poti obeye oba ye adwuma no so kotena ho ye adwuma enti Ebenezer ba wo dem obeye den obeda ono obeda keke oda unche ma de echi ai okay enti eye den na Isaac ba na afia ndene ban oye na adwuma ya na me dance light no one na Ebenezer owura me dan no na emfisa ya Ebenezer saya sada na also no so light no so light hun to we hun mama mfa me nyibre meshe so dabi sada no a first day no oba ho no be kai first day a Isaac ba dem ho be kai oba me dem ai first na oba ba ai now so ka say Ebenezer no oba ho no wo kai no Saturday be me oba no me me say tadu we na say me dance light ni ho me say tadu we okay nti oba den no ka won ka hwe no aye den akoka same woni enko oba won ka hwe no aye den owura den mo jejina ho sa no oko no so oba me na nti oba won chen ya won ka hwe e na de anyeje ho bo eni ade wa anya hwe wa ma metini nim ka keka me Nhyira Sano no kacho no akacho say Ebenezer na bay mama eja mama mo akwa ba what to say na me adom bo ma no Isaac na Ebenezer wo musa na pacho mu nse ba ko ye tintin ba ko ana ya tintin Isaac no kra kokko san tintum Ebenezer so ye kokko to say me a Ebenezer ni ye kokko to say araba hunu de wo kan yi papa ne say na me nim say light ni wan so me nti wo hu ade kokko wo hunu hu tuntuma wo hunu me da hu da dia light ni wo me da me ya da hu sa enti wa hu ni sunsun kura so say ni sunsun ana wo say Ebenezer no dada ekei wo say Ebenezer no ewa Isaac ne kura so ye tietia wo ye korokoro ogege te se papa yi ti wa amfa height ne kura hwe I put it to you say wo boa na nim ne we ye da be wo boa wo say da say wo ne papa ne ma ne me edu nyina ebeda and you put me wrong na me ko papa ne ho mame nyina na wonim enti oba no no da die no ka kire wo Ebenezer ne wo da hwe mo mame wura asem ni na me nhwa de ne ehunu mu nukure Ebenezer ne wo da die no ka kire wo me say Ebenezer ne wo da die no ka kire wo on ka hwe ono da mpere dodo sen se bi oba wo nchen be da wo nchen ma de echi a ono da mpere dodo sen anadwo aya oba minti kande okay ana Isaac no nso ba eda na wo so ka ne a wa hu nani hu natiko ede ere ma hu se Isaac ya Nhyira adai ha nipa e nipa ho cent obi cent kura ma hu se milie ebe suru Isaac hu cent and ebe suru Ebenezer so ese e corridor ho obu ho wo twema hu se nipa cement kura be twema sister enti e wo se wo no bia me hu ye no na de ebe sie awie enti me de me to aso but de wo kan bie ni wakobuku ada na ba na me soft ma pa but actually no me hu se de wo kan nyina hyada na auto me mrade what how mami ba de wo kan ento sumu kan ye no da mu nti papa no batintin ni rawa wo hu tietia no ogege no su rawa wo hu what is all you say
so no beda oba ya na o se ye na na ye possible mu bedi nkomo nyoma bi bekokọ so enti den na call so and one difference between Isaac and Ebenezer my dear kasaye now you nipa what fatu silence man mama kan de wo kan yeso ehu de egira so aka bia ba obi nti bi nra na sabi wo ye kraman na on de oba ya no oto ahye ono yonko so no oye de oye wo nya kraman wo ye nipa nkomo koso nyoma kokoso enti kasa aya say Isaac way pacho bisam pacho ai Isaac de minti hu Isaac na ebra sa de yi koso na wo ni fie ho bi na mo ho mene me bere waso ya na ya wo dam na mo so mo mu dam Isaac so ono so tini ne papa ho ono so ofri ne papa ba sere na maame kuma okay o ba sere na maame kuma abenza so wone dan ko na ne yeso wone dan ko ndi ya santi na obra otumi abenza tu kwan no na se Isaac na ba yere oba ho na ina oda abenza dam ho okay o ho na obako ne yere so wa anima Isaac no so wa yere o wa yere na mai o anu papa so to wa anu papa so wa esina sembe kra o wa yere na ma abra ne yere na ma ni nyina tim ba kra so aba de be 2 days ansan o mako me ba eja se mama papa yi woni waba e de na mo pa free no ade me pa free papa na ho ne sei akwalan na ne ma wa to achune am ka me bo okay ka kire no Nhyira ka kire no Nhyira baba chao baba chao menana wala na wu se ayem ba de o papa na mami sese me pesa mfa akula ne mbrem na anu ma na watu achune na ni mkar me bo me fa no ko man papa aja wa kasawi uso ne sei o kan sa anya no kre ayi samra o kan se mu me yere kan no ko busa na bana na base Isaac ona Isaac na nyeme no sa atam no so ye wure damu a na oni ho atu punu aja ono kwala ni ho awa damu wure damu na ho ni ho ye wure damu na weni ni ho na kwala nu mienu na wadamu ho na o sa dan na ye limba bi wo so me kaba okay aye o kan o ye sa no na ye wure damu na me ko frɛ me bra panyini akɔ frɛ me ni kuma ba ko de adumachi asan ko frɛ me so a ane ni ne ba ye ba duru ye to na kan sam se de ko su ba ye ni o yesu munim se yesu ye chi ba de nti mpese me srem na ka yo mmra na hu kwan ye de asam na de ba fa so ndu ba ye to na ye to asam no wa na me ni kuma de adumachi ebusa se na ko su no ye he dam na wo ho de wonte me soro na homa chimpa na ko ho ko fa me so an ani me of infancy me papa of asiro ye ba duru ya wo kan sa aye sa na ye wura dam ko su no ho pra no ko na wo ho hon na boy ye nyina hu na abobe sei na abobe fancy 7 to 8 mu ho nti na akwada we no ene onua ba ko no da ho but no no ho no wa na boy nyina hu na ye nyina ye soro na me ni kuma sei na ye frɛ wa na ye frɛ Isaac na Isaac sei ba no de ye won ho ha madam manen kan wie me manen ka de wie ama papa nan kan son kan wie me manen kan wie na aba sano afia only onna chane ma se Isaac number ni nua ne o kan de o ko ya de wa Isaac ne ho mama na de na tro na ma se me fan ko Isaac ho kan de Isaac be ba ho kan de mama be ya afia only mama una o chere no se on kwa Isaac ho e no kura sa me pa che o da bi na me kura me nim ho hwe na me de madam po no me ba evangelist brad say na o de mama o de bra don't worry sorry bra sa mama tena wa o de bra betena se so kasa say fa obidie da bi nya hwe de awo kan no sanka biem kire Isaac mame ona kira number mame say o kira ni nua de wo so be amuka kire o kira ni number na o kira Isaac number say ye de
On akasa na say a day me pan ko teji makantan ninni ho Ezek beba na what dwane agya wo man ho ona tro number what dwane nya adwuma ho madam what dwane nya adwuma ho wonsema wo ba ha free day one a wo kan ye bie ni wo fa kwam waka ene na mini kanea na mini kanea nti omurade ho na mehu kantan ho anya kantan asem na mini wo kan anti me say first time now buy na say kanea no dem nti Isaac fa wa wo hu Ebenezer fa wa wo hu asem na make na asem wo ba wakoba amane ye be hwe so a wa say dwan say ma me na de na ba ma me say me nwane kwa Isaac nti wo so kwa Isaac no dai maybe sao me kwa Isaac number so on say mam number say me fa kwa Isaac aja to awon common so a aya sana aja men men nim nyina na aja na me so ano na me so ano ya busa sa mu kan sa ye gure dan wonu ho na ya fa akola no ya fa akola na aja me panyini ni ane de ade panyini so ban no mu yan se da ta nan kan ne no mu ntimi nja akola no ho se me ba o baba me ba o nanke neno ni nimse mo betimi abedru be 12 nya ya ni wo se ba bia me kwa ne wa ba bia me wo no mo akura se mo de wote chime me je kwa ntie po no ba te chime na no mo de ko holo family ni mi fira kwa na ndra na kam yense mo yense mo frɛ me ni kam frɛ ne kam ban abada ne kam baba da te chime ana se mo frɛ me no na minim sa ata mo frɛ na de so asa akokura mayera ti dumotu ade aba te chime na ya na adwo enti ne mo ba sa akɔne me ne ba yende yakokwa ne yantima nu de da te chime ande ke ne santo fisese say ya bre no enti de me pese nka meti free wa no kaka ese de di nkan wo se utu wo ba yi ne ma egu ye ho no kura na anye no kura enye no kura sa ne mi ho okay nti nya wo na wo tu ne ma kro no gu ye okay wo se wo bo nyinse we se no ho ka Isaac nyinse no wo na hwe ya kosi so owo ye eno nso wo boka wo je se sika na eno nso se ne sei me ntimi Isaac no ho nti yemfa nya wo se wo de Isaac beba na bi Isaac na me na me de na ba ne papa ho Isaac papa ho sa beza nyinse ne ma no so wo de ne ma me giye na beza papa ni na no kwa ne kan pa bu se Isaac ne si wa Isaac mami kuma okay na sa no me na me na metima kope mama wo ha wo nyina ne mienu no ne ma na ye tugu ye no ene kana wa bo na no nko a nkola no pese oye dey eno so se ne sen na sa mre no mpacho mu busan ma me se kola no won na wo mo ana se Ebenezer na wo mo mama mre no o me busa wo se busane se won na wo ana se me na wo mama na bia Ebenezer na wo na ma Ebenezer na wo na ma na bia bemba wotimi wo na ba ho a bia ba na wotimi wo na ba ho a won de se ajase mo so mo nya akwala me pacho ai o se obedi ya na wo na ba aya sem ne pa o se obedi ya no onim ai kora we ne papa me na me kora me nim ne papa uni ne papa na no be de na no agire so agi kora no ware agi ne manafa Ebenezer wa ya ware odi pa uni pacho dabi ono we ma mi we kensi tai won timi gira ho mfa ware e ma Ebenezer ma ne fa ma no etiji so mo ko srem ko ya mo aja wote ase se mo mamre de wuni mamre de minim enti brebe na mo betu saa na mo no na sa mamre no na afi ne ka ya humbo a ye ko ye sa mamre no abeza kura me ma ne ko yie bi ma kuma bi wuye na sa me na mapra ndi ko tu no sirim ho akọ ho se na se no ma he se ye ma ye humbo kra ma me no ye humbo na ye den na ye mra fi na ye kokoko aja me ba kokoko ansa na ye den na mamre bia ho ane ko ma ye den o ma kan kire aja me ba ono humbo na ye ya na we no se ba asa ba we no okay ma me mfa me na ensi wudie no so na me ma mo bra kakra na mo mpire mo achi na mo ma ye hunu bra kura mo ba ye kra do se mo be kwakwa ya mamre no e won ko da ne ho no dada se na mo gusu ye ntoto ya ne sa Isaac die no de bebom ana anya sa eti eye den amamre de sese mo ye ana meboa auntie me pa cho anka wanfa ni nua ne dia anka ese ekoya amamre do na egu ahoboa so sisi ya wase akofa ni nua no ontumi ntena ye fie ho ma ne nye ye Ebenezer nso ntumi nware ne ma ne nye ye na eye da ekoya amamre na nkoda no nso mo nya nkoda ne ho amamre bia wo sire enti sa mo de ne enti sa
Yeah, the end to say. Okay, my main period, na mene. What do you call Papa say? This I only remember be out by. See you before. Naima. Ebere nunti. Papa o mami wo kwasra akola ni. Nya na mi we ba o. Okwasra akola no ne nete. Ana no wa ba asem. Ana say yenkwa akola na wofo. So mo no ka sente safa kwa. That's all. Okay. Nanka time on any nyin first wine now more than a mile. Sanga sata no na yesa nka wo kase de ne nyem ye ne de momfa ne nko papa no wo de ne maame papa wo aguram wan kase onfa ne nko din pa anemre na tawo kan kire se ye nko me pa je o ejina hon sambre na odi ma mo awu we na o kase momfa ne mane fa nko mane papa no mo di ma no na ben ba no sambre na o we no aw kase momfa ne kora ne ma no man fa nko man o papa na mo mbra ma mo nko kase ko ko mpacho na me wa o da bi pin mpacho na samre na o kan se yen fa akwara no man na fa de nti ama me tu me na esi suo ne de sete mpacho ayi aja meba akoda papa no ye betimi anya ne number mpacho ne number de ntimi nya me wo akwara ne seremfo no ne obi a number okay mame me anya ne sei mame wadaroma hwehwa Isaac ni Ebenezer kwa de ne hunim so Isaac Ebenezer ayi ni papa ne wa hai meboa eti ye hwehwe Isaac ipacho mama na yire no wo fra na yire no na yire na betima hwehwe me kwa me fra no fra wo mfa na me ko ye no dia mo kan se o mo ka o mo se yi eno na se no na fa Beneza wa ma no azi ana o ni ana ma se ndia wo ba yire no hwehwere ne fa koran ma no ana se dia ye se o je no le ye mamra no ne ma ye o mo ka ye no papa ya mpene o se won ji usa koran wi ante misi sa anje koran ko he azi na fama eba Isaac Frau ana to ka ba mo ho ama na ye de ana dana o so ni phone ateti ya mo se me ka sa no sa te mo ka se wa jore no ateti sa ye na o da ba no se o fa na ba no to no kura no mpe so be ka mo fro awuna ka da sa we mo na mo di che ya ba ni se anya mo na ye what the meba dada yenya ne sei meba train aja yenya ne sei yempiri ye chi ohu na yenhwe se amamere property a etwa se Romoko esremu kokko ye no ye misa ho asem na ye ma papa yi entu sa na mo no enya sa ye se se dia wo se dia wo kan de se ni ho ni ho chase ono na je koran ba e o papa mi se o ba be ware na o den ba e na o ka nya be ba ama no nati e se no ordinary dia ko man se mo hia ye no ko kan o ho no enti ya ni ka o ho na o ka se mu tie mo no na se mu tie mo no koran o de ko ma mo anu mu pa okay meba my yen to ade aka no so wo fom ho na mo ye ehifo na mo so be dagati fo but me na me da me no bi ni o ye lo meni okay dagati himfo no bi afre production meba chobo dagati mpanyimfo no bi a wo mo kumase afre se yen fa ye nan si asem no so ne yepon a woni ye bedi nkomonti ye ntwen na ye si fom a ye tie na no asem na fe ye hunu de beka on se mama mere mo hene abamu ne de ye nto yebo na ye ntie de obeka ansa why eti ye si fom na ye hwe afa ne sika sam no ne ka se kwara ne se na me ka se banyine ade ne nan asim se omunti mi nko eze se ye ne mamu nya obi ansuro ye ntie de panyine ne beka ansa why what did they make an say aha obana de obeka na favor mo a ye beto aso why abusia mayenko bon agro ye kan ho sem se se abo bia ebekunu na chese wo so ho atimi atowo no mo betimi atena se mo betimi aye na enti we 1 bottle 1 liter bottle of water na chese ye see the powder na gum na omo ankasa ba se wo mo ne ye betwetwe nkomo enti oba tan ya wo suku nkoda wo suku mu fiafia mu nyina obi amre na ye ni nkomo papa na what to say okay bona grow na nkasa no mama mi sasa wudi na de wo ye ho Isaac Ajay we are marketing officer of Bona Grow Limited okay mo na mo de ken kon di kan ba ye no Bacho ane yes e bo adwuma papa bo adwuma gadim gadam so pa
Okay, Mr. say. Ahefa ene ehwehwe mu ayebehu mu edwa so enom ne ade mu wo numbers bi eni kan fa ntu dwa kora nsana yakoye nkomo no so kra that's mami efa konya so atia na matia Nhyira ene Adom TV atiefo nyina born ago limited na masogu so amotie na mo hwe awie na numbers wona ekura ka se de enre bi na mabonten a ofro mu ambeboa na onya bi ato na yedi kan ye fe Solomon. Number is 0244 62 35 49 0244 62 35 49 near to us 0246 52 66 08 0246 52 66 08 so open adola show ibiata the can friend number na babia wo no chromo okay na mukura ka metu dia ben se de be ya obenya bi ato ade wujuma okay last show no ankasa yeni hu nkomo den na ye sign the city bona go limited yejuma ku a enlonu ahodo yin na de akua so be sha asiasi wasa asibe dua no bae na sense wo machines a bit set tractors and combined harvesters na mreka krani na yenya complaints a lot of complaints e wa fie mu ona ye complain say sonkunsu entefre entetia eji wo fie aboso school kura eko school mu a o dormitories sonkunsu se mafa e na ye nhwe mu di adola show e ba dwamanso na e ba dwamanso be afini kakra eko mfie minu ni e wato bibia no wada sidi kese pa e ye aduru eto ne bo e ye adwuma enti se entefre sonkunsu entetia wansna anampo the oriented dan on see dan da so yemfa na fiewura o totally dan ho bi na hawo dia wadura last show o se killer bewu last show wow na last show kra kwan men so na be fa obe yisu last show eno ani e was sachet mu okay anti one sachet to 1 liter of water okay anti sprayer and as a bottle is near someone spray bia obetumi ayisu na o to bia mo be ma yet wana ka ho ana oh okay fine enti niema last show a dance on say pampan bia nim sendless pampan bia nim wow na ya ne say afiafiem edan mu ba bia otumi ayisu otumi so asan atena ho ayi wadwuma how bia eni akiri ne santi na FD and EPA4 e de o stamp asiso se yenye entum ne yensu no afiafiem wow new akoda o spray ho a otumi na ho e di njuma how bia eni akiri na ade ba ko ma la show yi won se no no de yekum ensonkunsu entefre ne ndete bebiri ojama nso okay na de ntina e la show yi e se mata ni di ho dance papa nyasem ketwa no kwasem ade ntina la show e dance ye tene se bibi wo la show mu a boni be friend say attractant okay so who spray ba bia mo na kwahye bia no pampan bi wo ma woni pada sane je won te sa pampan no ba sa pampan mo na betete atwetwe mu kra de mo abeta free duro no okay nya ta free a kwan bia so ese we na twe abo de ne ba sa pepepe anu nya de ni nyina tibi yesa wo adwuma no wow adwuma na to ne bo okay slow but sure enti last show yi make so bibi say ndo de ma to no kwasem ye namu manvo complain pa make I say last year I'm say this year kwa January enyane ntia say eye Ketia Central Market ma ye ma men ma di dwa hoi omo shops ntefre nkete say from omo say Korea burgers so say burger for ai omo di ba bia boso ma bi kra aberu on bags ma omo di sa ntefre na akofie yete ya na ya naso itu anamon ekoye fumigate ho no wow na free sabe na spray be samre sa complaints no yenti bi ma biem mi angasa me kasa yi last year September na me kitchen cabinet sa Korea burgers ya o ma jaboso me de name spray a chame spray akwadro da kro pen na me se me spray from September last year this is July mu me hu biu wow
wow lasting solution okay eti ma mu wodwa hodo mu se hotel nyina woda ho abon setefre wona mo hwena no se ya wo sene Mr. Motel Managers mo mama dia na no ada a chere se eno kwa nya Ghana ha o baby African continent ya bi me se akura so tie ni na ntefre di na chiminim se no mu di agro se no chere se eye nsem bebre enti Bama dia we no kura de ama ayefo ne say yes cars na mu frɛ na kyerɛ ba bia wo na ye bia ma wo na waje ne bɔkɔ yensan se number no so bia ma wo no na yenkɔ enti me ameka say se open kyerɛ mu bia fa nkomo ya di ho ana adure yi wo so wo car we pese beba na wabɛgye bi ana beto bia kɔtɔn ana se beto e bo bia wo adwuma wo wo asɔkɔ emampo ha ya okay enti obopini ya betumi aboa mo nya adure bi ato na se wo pese wo tudodo ekoton a akwanya ewo ho okay me ameka say me number no 0246 51 90 12 0246 51 90 12 na se de be ya obenya ne ntamti me fa cars for ne number santo yes se ne be ba bia wo bia no from a ombeboa wo anya bia to na me nsan enfa to dwa se adroi ago chemical shops bia wo Ghana haba bia ben omo na bisa last show obenya bi ato na afi wona e wo Kumase e de importem no se wo Kumase a okọ ketia emrom ene wona etonton eye nsonko su different tetia enro na obisa last show obenya bi ato e de ade ntuma na numbers na eye ka afo na e de nam no number ni dikan e fe Solomon number ni 0244 62 35 49 0244 62 35 49 ana ne to so mienu aye aje apani aje friend was 0246 52 66 08 0246 52 66 08 yen shene so say numbers nyina no omo Kumase okay aha nti ope uni Kumase na obi ha na kan be say number na me kan to dwa me am de 0246 no okay 519012 okay na last show eye bona before ya bahai na last show ye show idi akwan bia so e be show ansa na ya sori akọ and enti oni wa bedwafo o mo dia so bia so benya last show oh pia se tefre bia stop mo fia ye be kono mo de betu o mo asepre kope enti no meda asibebre okay na ye misa say apart from say your friend number see mu or stores and am obia e bia Kumase a obi betimi anante aba ho okay enti okomrum ketia na afi bia babia wo bia go chemical shop wo ho nko ade a wura go chemical shop no go chemical shop de babia tonton kwia ho enro ne ho akade okay bo wuram na so pela show a ye ne omo an di djuma me ya la show ato okay e de e wadjuma e wo mrom he ya mrom ketia ne Kumase important bia eye ago chemical shop ho bia okay bo wuram na bisa la show me ya bi e de djuma okay obi abisa me asem say powder say otia no na odiguma eno abena ne anaje so wo so no ana etesen yo nti otia no de hwebu ensuo ni ma wo so na be 5 to 10 seconds eno abena ne oh okay to be wo so kakra be 5 to 10 seconds eno a nzaya me mete ha ba bia ye te no wo nju oye ya no abete mete afra we aha so ensuo bia ne ye say clean water wow want to hwe so ene gumu yi wow okay nti wo di gum sa no ana che say wow so no be 5 seconds to 10 seconds be hono kama okay and when we na fancy ho na wa start spray na de woman say be kan wa ya asem de ne say e bia wo dan no eno ani unya spray mu wie na bi ka en say e ba bia awia mo so na fa si okay even after 6 months still na a year juma anytime bia mo an bi be hu bibia betumi afa na wa spray omo wow until last show de dance wow e bodjuma papa tina say killer Ebula show. Okay, yes, auntie number ne move for the last time na jamro phone ntimi mfa na yenko. Me da say me ameka say me number betimi afre na nkita hodie bia na say me say bia wo ho a betimi abisa 0244
0246 0246 51 51 90 90 12 0246 0246 51 51 90 90 12 na car phone from I was 0244 0244 62 35 49 and 0246 52 66 08 kai say last show dear killer baby last show okay papa ya da sepa nyakopon won hira wo epa na onye okese ema yepa abusia mame enfa we entwa mu enfa Emma se nyakopon ye adoma eye memenete ye jaya nim ya 25th okay ye beko kitima sisi ya na memfa we ntwa mu 25th July ye daya nim ya eye echina na wotwe ye ba eye kejetia Dubai eye Ohemaa bi worships with kejetia Dubai market women timana mo dwanim de dane de me say ya fa live ban nya sem ketwa ye be cheniema ye be motivate mo na fe ya kire mo sama ya sombo pa women's empowerment for ba eku fo tese enya sem ketwa e wo kejetia Frankis wada e wo kejetia Dubai enonti 25th July anopa no nkono akosi se yane mu nyina bepon e wo dwanem big mama if the French scholar ye nyina ye gina mu chihye no nso efa emame yanko kitima herbal center Dr. Atrase na yene ne nchetwen komodok finance area okay aye kitima herbal center na kitima herbal center de ebe kasa obi anum se fashion ho asem na ebeka evise ye ne yakofa pada wonwa so bi aba sa pada wi so ye ni pada sani na onya bi every go video ma abo bi a wo video bi abewu amwa bi etise de amwa bi tise infection obi se media ye HIV obi se media ye syphilis obi se media ye gonorrhea na enipa nyina ni se sa gonorrhea ya asema ye kan yare a onya age se ko wopane ana odi ko hospital kitima ya ba center ye ne ya ba be ka kire nipa bia se ente sa o sa yare we onya ayamuwa na sa muwa no gise okunu firi nipa duam ente sa eno amuwa no betra video mu sa akopim se ebeduru ba bi o ba be di onya obi se media medware ana me ho hye obi se medware me ho ketete me honam ye me hene amuwa ne nam video mu me honam ba bia na so makwa yare sabia di fidie bia hwe me anso ye hwe ayete bibia ni me ho but me a mede me ho no metimi se me honam hye me metimi nam me honam wo me honam aye metitriti chese metimi nya hwe me nka sem ene me mfe me bua no nyela me ye nipa da sani na so manana me namo ya so doctor si bibia ni me ho e ba sa wo be dey wan hwe abekwa ko be bia kramoni bi o ana konfo bi o enti sa yare wenti no ama obi atimi e ma na twanwa be senso obi de o se media me so me koye ma ye de okra na me de chefom chese nyankama de no ma bebre enso me pa chaw kitima ha ba center ya na be ka chro se sa na o ma we nyina no e ye o black group bi ti se O A B so onya sa black group no na se wuni mu a me pacho wan hwe a woni ho kani kura mo bwa koye wo adian ba sa mo ko hospital ko hwe mo mogya mu ansa na ma ware mbako na bibia nim but ebeduru akire no bo se na sa problem na ba wan hwe a de betutu adum ni adai enso na ye wa o black group na bayifo bia ni wa ye eti mesraw tutu america na bra kitima ba center enu ntini yakofa nua bi se kenkwa dankwa kire ka kadu ana ehwe ye dia yesa enui na me pacho enu no egu widie ma na me ka kire se ebekum wa no abo bia wo widie mu bia no eku na firi ho obi se kitima eye no kure because me din fie be se 90 years na samu awe ba me ho no ma chiri ewo wiase be bia me nya yaresa eni timre bia me ba na me kasa chiri ni pa se me pacho asema ye ken e bia na obaji ho achinye se me e bia kitima na yemfa bibi nkofa ho ya be kase e bi ntimi si wo wiase da me kasa Ghana ho me se wiase kura bi ntimi si wo da if I tell me number na me tudwa no number na 0246 91 47 and 17 17 I 0246 91 47 and 17 if I tell me the Accra Medina the account Accra there 0551 43 49 46 0553 49 46
Pacho, Accra, Medina. Number Accra, the Indian census to be. Pacho Accra, 0551 0551 43 49 46. Pacho, Medina. Me Pacho, Yale, when I can watch some channel. Obinum say, Sir, Yakasa Gonoria, Obema, and I saw Bem. Debut. Yale, a better my uti yale. Obidia, it's a mission in Finland and Phil, Obidia and a phone. Obako fie bi mu na nipa be se du ana say omudi nyina ye fun kwa ne ye fu ya de kwa ne kun but when him say ayi infection e ye no me pa che wotimi de na say enti me sirawo kiti ma ye ba center ye na ya be ka che say say yale we enye doctor yale o ye ntruti no ye kum aye mu aye kunu enti me sirawo e bia na wote honom na wo be hu say o say kiti ma ye ba center me de me son da ye no ne ya wo me didi wo da ye me son da ye no ne ya wo me pane me son da ye no na obi ayemi bibi oda ye mana spiritual marriage e pa chaw odi ane so beba kitima he ba center sa problem no obeduru ho a ye tu atwa enya de aduro no ma wa problem ni nyina be fi wo no mo de akọ me pa chaw obi se kitima he ba center me de enam sa ya lewe nti no me ko ba bi yesi me nye de me nkokom maami bi ya mana kom fie makoma nan o de kitima me hu ade kro ye se me nkom na man kom a emu ye wo me widiem ni we no eye me kro mo bosoma na se me ne me ma enyina ase beche enso makom fie na me hu hwe o ti ase obi se kitima ya ba center me se sa mo we ya ba me mu ni ti no me pa cho ebubu maguo ya le we e betima bubu aguo me bia me na maka cho se ensa na obenya glaucoma ana se ni yare no eti se glaucoma no na won fashion because yare na be ba so wachi kase no wo se wo benante ba bia doctor bia ni wo be ya ma woda da benam ha sa de ba pepie wani na wo be ko doctor no ya de has drop na be sa gu wani so abra wutiri mu no esu asa be gina mu me pa cha wo be ka dem me pa cha me busa se wo na na bia ko am ya ka chense dira ko mama na wato na ma yedi na be fida e bi ntimi sida sa mo wenti no enipa da se ni wo pressure ni sugar de bia den no an hwe ya na woni anti akosi bri ni di sugar na pressure du no be man force wo nfie 24 ya so na no sugar duru enu sa wo ba na wo be wo no kra be nyine no another take wo be ka chere kitima se me pa cha me ba bi enu mi winti no bra be ma na duru na nko na wo so wonu se bro ni so ama de wo so wa pause wo take na chew anu ti na ba no so ba ye wo ba be no wi no me pa cha bra kitima he ba center sa ya le hu we na bro ni se ni aduru ye soso anu ni nyina no e wo kitima he ba center wo ba ne ma oduru na pressure sugar anase koko e free widie no mu wo ye be ma na sa na wo ma we free widie mu na se wo be ma ye mre se de nkra na mpa cha wo be sa ye be ma me na mka kire wo se ye be sa ma wo aduru krofufuro so ama wo sa mpa se be bia de sa na wo so no enti sa wo yankopon be mu opie ba bia ade sa wo be sere me pa cha kitima ya ba center yesi ye nuru we na yakofa ba no me pa cha jise obe hu se obi se kitima mitirimu nyina hyehyeme me honam hyehyeme me da me na yesi obi na atumadu enso ma ya me pa cha anu ti na maka cha say one president bia otimi de ne sika nipa na mo ne emu awe but burani ko bia litirimu no na ye san fa chi mu aye na gu litirimu na so burani atima ya dai nyi sa mo na yankopon fa yale asana ya dai ama no Mikacho prince se wo ba na watete na wo doctor na ko to no enu na edigu no na de begu o broni na ye no no ko school no de aba begu o ye de ye be hu me mikacho pray de ye be hu no doctor wo hu bi enti me pa chaw tutu america na black kitima ya ba center ya ka chiro so ba ye ndi usika ne nche ebotom ni o debi ye mpe usika no bra na ye de aduro no ma wa o ba de usika beso bia na oto aduro ya papa o kwa wo na ba beto aduro no enti de usika na ebeso na oto kwa na ye papa wa na be fa kenten wa ba beso aduro no de akogu na o ma ho na mo di me pa cha obi o ho de awo ne ma ne na yi nyina so onim se yare no de awo no ono wa se chini sa akopɛ aduro de ma no obi ye oba wo ne be ma kuhia me pa cha ne yi ni no matugu obi ye oba omuko ye wo de no kako motobi ya mko huye no be se 2 weeks ana wa month na awale na gu sa awale egu ya on cancer na se so fu krenti meka aje se kitima ha ba center ade nti na meka sa me na betima kum wa na firi ho no mte se be bia ni ho sa ya le o bubugu a wo be ko hospital e be ka se stroke na bubu agu wo be da wo sa na abubu agu o kran sa ma ho nto wo bo se na amwa na sa wi wo sa kan bu ha me pato sa ya lewe enya kan wa wan hwe be ka cho se sugar na ya bibi kakra bi tin wa ye betwa na to atwene anasa won sa ye twa na to atwene ya sa ye twa wie no enche se mwa no ko
still mo ane da wo video no mu ye betwa saa beduru ye mam ya to atwene asemu ama ohun sa mpa ye to atwene enti me siraw tutu amerika na bra kitima heba center ye ku ana me se saa mo awe no yankopon de ne tumi aye dai ama ye se wo ba na de aduro no ma wa ba bia mo ana ye wa koduru bia no ana se ba bia ya mo wa koma akopim bia no ana se enwia ne am otwa me pa chaw me bia me ka kiro saa so fu na na aboso no kra no wono bi ye no ntimi sa no yare ana wa ba be sa wo yare me pa chaw ndi tutu amerika ye na mo na me de tu dwade ama no ye no ma na ye 0246 91 47 and 17 0246 91 47 and 17 but the akra de na kan 0551 43 49 46 0551 43 49 46 but to America ko akra Medina na break itima ya ba center me say ye wo ba bia ye kanokure ayaresa aha ye kanokure na ye saw yare out me say finchim okay kitima na ye ko ye do nti ko na nso koje wa yare hwe ba bia adri no ma ye ntwa ye ho na ye nyenkrato ye ko ba pe ye ba ho ma no so na ma beje wa dwenche wo nkoma hodo ehu ye twa ye ho abasese a Ade couldn't sleep at night. Ye from me Nana McBrown. Many Jimajum house sawa. Enti me from adwuma ni agrokra. Sara na me from naso endi agrokra. What dane tontom ananta frani mu anketenkete bi hawadwene. Yankasa. Enunti na me use holy multi-purpose insecticide spray. Ade kuntontom entafre ene mu anketenkete ni nyina. Enti kwaji holy sesia na dana papa. Holy mosquito coil. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron. Se upe dudu etua. Fra 0302 681582. Kumasi 0322 037623. Uspray with them wa. Kaine free ho minute edunum ansa na wawura ho. Afei enso mosquito coil so abra wo dem ho. And fun to baby am France abeka. FDA agi ejedi nkrato atu. With whole insecticide spray. Coca-Cola is changing the game and giving away free cash. Introducing the Bigo Scan and Win promo. Your chance to enjoy great taste and win instant cash every day. Just buy a bottle of Bigo Cola. Locate the QR code on the label. Scan with your Pepsodent is aware that globally
Ohodi se mokoye test na malaria wo mu a momohu enua se mokopa bia na pope wa ha say eguso a eba Kofi King say Ohemaa Cote d'Ivoire fo nyina ye chiachia mo o se parent ne provoquer pas vos enfants we na metiase na wan fese ya ne koye nim anu ada ye tena nkomo bi so ewo efidua yi mu hanum say ya bema encho prosper wose maame bi age eye pragia so obema na sase o de pragia na kwa femfa sase ne maame se me baba ma bakubo efe na jamframa wose wonte ase amenu aye kwa homa no so ne opanyini ne kasa na odesie ayoyo ene wono amu atutu na namo abafie hanum sei enti me bone pepa bra na be ya asemu dansefo ne yenko aja ho to sei Ohoye. What did he? Madidi. Who did he? O me ba na me to Bukina. Manum Bukina sisi. Who di bofo to ka ho? Bofo to ka ba me no Bukina me okay. Melek wom. Melek wom. Dia. Melek. Ebi wom. Bi wom nte I fine. Okay. Jo. Anu ada wo be bo nkomo bi opanyini wuni no. Pachan. Friend say. Nana Mfrema. Onu ni. Pachan. Okay. Kwa adu a wo tia no bonu tiawa na feminti opanyine na no asem pacho me do ne maame sase ama ne maame na semento asase no de me no kan ya ma wa semento pradia ma no de me to pradia ne ma no ana wase ya ankasan ye de enkoye ye pipes ye de ba obesan te ya kwa na ya se o ma sovia wo ye na sase juma wase wani sovia bia ya ankasan kope sovia na nkoye mbra na nkrofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase asifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pepa ma no omoa na akoye pepes ne ba ye na wo ye dey wa wasan ma omo nti ya nkope sovia ni na nkoye pepes mbra ana me so ya ko fere sovia ni ba ye akokira na asase no adata nkro na de moto no ma na be 2 weeks time nti ya ko fere sovia ni ba ye kira na asase na no kosi sovia ni ka kira se gise de 150 million kama ame no ho ansana waya pepes ne maye na se dabi ya ne maame na nkan sa se yan san fasika nkan ho de me de ya ni wan sira ya de ya de be so na wase sa de ya yan konko hu maame no no ba konko hu maame no na yan san shia to anu konko hu maame no ya so ko maame no ho maame no ma ya hu se asase ne ya ne dia anya obia de wano na ne maame ogu ade aja no wani obia wane no be re e be twa asase ne manso nti asase ne ya ne dia since wade asase ne maame do wo ho obia pai magu ade na mo ya we daga se from na mo ya ma wo omunya daga before you nyina enipa ba ye no before ya ka say mame me ba ada anya ko mame de mutumi ya ma anya ko mame de mutumi ya ma mesamo anya din ya kan ya mame wanu choche uni mo amamre na oja ne ma papa no ade asem na oka no no de me tuna ja ma papa no wo wu na madina ana wo sa owo e ode ne koe meba tie nipa no a wo wuye wo baaku wo mienu nyina wo amfa na nko wasa agya na ma tena wa ma ono ani chimi wasa ma obi fufura sa afa no wani afo mienu afa no mimblemi wo ba me pese woni wo brada eti ase se mpanyimfo ye nwense wo mo so a eye mo ba ne jimi na akofa ba anu de monte ase ansa na ye wi a ya besra ni aka amamre pacho what ma say frisa say bia wankwa nkofa anya ba wei enu awo na ka ho enu ye yiro panyin se woni mo ban na tie boni bia nsi nkoda mienu wom enti momfa nkoda yi nkona we ye hoho mami kwosere na ke be hunu ne kan so but what was kania ni me dem ena kania ni me dem obi ra ho ami hunu se hunu sa Nhyira FM kuduku sa ayi fulani de amo kan nyina aja meba me mo bi anka bibia monto mobo mame wo ba Isaac ne sesei wakoma we nyina aba what you say ba ne Isaac no me sister ni ba enti afa ne sa wo ba menim sa ono na akofa sa ha we nyina aba sesei Isaac no mosi nkonwa mo agye atum sa akoda ya wotene na so eye ne ba nyesa maami se wa ba akoda hu ka etwa se Isaac
ni nyinse ni me ikura tu ese so oba betua wo se ne sei sa nkomo no nya papa nkomo ya Jesus ka no mo na me sa asem ye de me dan me ntimi hu Isaac ma me obo ne papa so wo enko mo ni wo de Isaac papa no wo he wo ba bia ye wo na akura na ase na me ba Isaac papa wo to mo nto nkara no ma aja mo ni ba Isaac ne papa wo wo ni ba Isaac papa wo Hey, papa no, me ba o. Please papa ni no kura ayi. Papa we ni fi na akora no nyem. Dabi, tie. Ni fie no nyem ye. But le ban say se boni bi asia. Aban kura enhwehwe papa yi. Ye be mpanyimfo se mun produce akoda na odi ne boni no. No mun fa ne mra. Utima se ban se wudie. Ena bi Isaac manu sisumina so. Odi akoda ye wu a. Young say papa is supposed to for Bema, they will just connect and arrest the man to help them. And that's what Babuama Yanya Isaac. And I mean, so what I say, will buy a cozy when in baby Isaac Papa. On trip baby Isaac Papa, any interest in the air Papa Yabe. Very simple. The okay, say walk of Faho, I bet no fee. No one is the bonnet. No John, Nipa Pena, I say over here. If you have one idea, with a bad master pen, best in Coco Johnson, the up and down. See, dear me pesa, ye no ni. Ye ne penny for you, Becassa. There, facts now more explaining now. Dear me get too pie, ye say. Mami ko fa obey de ne ba kumase no abewo ma wa ha na ekire fom wo sire munim enti ye betu saa na mo no ne wo no makasa ne ya hwe se mo se chinchina mete se wo ka die na bi se bata wonye mo no anenim ne ba no anenim ba tu susu se enkodai wo no munya Ebenezer mana me be se o ka bibisi so na me hade me nka se enye o mo ma na me ekire se ba wonye o de kasagu microphone ba wonyem enanim ne kunu dis ono so oje nkwala ne de ye ni problem san ka se enye ye manka ya nje o mo ango to school ma ye hwe o mo dis o se nkwala no oje o mo de bia na onim papa foforo bi e wo ba bi. Okay, what about say ma me na say ma wo kire mu ye famra ntiasie mu se wo so okosere no de ne bai wabawo baako wawo mienu anye bia koda no wo papa owo abusuya ese se bia de asi wo kokasie mu no ye de kobom mpanyfo na mane se obai oba ankra bone semti obenya mma mienu wonu wo ye nchen ne ammo akirefo no so amane odwumodwun wo sei o se nhyase no ye sa no aye sa nti dan no asem nti ya me yebusa na wo se ye no kodi na onu na ma me busa no wo se ye no kodi Isaac na nyim no Mumu di kabisa no se nya no ko. Oso wanyem. Mami bre papa. Oso wanyem. Ye free ha se no me ni nua. Asa free beza kwa wo kuntum bole na ma obaye. Obeza baye no mo kan ya. Asa ma me yire ko bo no krofo ya mane na wo kan se. Wo se Isaac no won na nyim. Wan kan kire me ma. Wa kan sa no. Sa da no na adwunu. Me dia kwala no kan se mo fan ko ma me yiri. Ti se on papa kwa ni mo kra no sanya me na ko fa kwa ni firi ho ba efisire bae wona ti ko fa firi ma asa me dem ma that time na kwala no ni ya de ni hu kwa ye ba fa so ye de ye ba kro sa asam no yeah aba asa me ye no na wasan de kwa asa mo fa mbram ade nti na me de kwa no bra no na kwa na me de no bra no na sei na wote ye ndu ta wote ni nya se na be na ye ya wo de no ma me ameti ya wo mu wo mi na ade nti na kwa no obi su fura sa anyima me de bra wo se wonje kwa na me ya se na ta sa de no ko frɛ me bra no one ko frɛ me bra no ani me so ano ba se o mo matense na nyina trans ni kun kwan ye de ye de asan mafa so ye on na ye trans asusu ho a sa no so etinyin se we hwan ne hwɛ otena ma mi nkyɛn na otena mu fie ho me kan se won de ye de chiri ana so okay na se wafa ani okay enno de ma ye ni bie ma na ye okay nti ende ma mi okay nti mama the American ne se mo kan de mo kan se meba eja me pacho meba ya pon kran ke ebre ne ko but me pese ye boa epobia no unsa asem wo ye nyina nkran ne mu ntete ne ho a de me pese me ye ne se Isaac hu nipa wa hanti ma me di si uso but Isaac ma me ni o papa mane se de asem ne kro no ye hia Isaac wa broka wadi twa wo ba eka no da na chi twa no ese se obetua eno ye baako afenso dada woni umpanyimfo nkodwene de mekan hu
Oni oyo there. Aha, enti wo de woni abusua no. Monwene ho se. Madam Ma, me pacho, sister, Mama nkwa homa no so de eye. Ene ogidi brown ne me be wo meba ahanye ko meba. Mama nhwe de wodwene e wa abonten 03220 835818283 03220 835818283 Mama nhwe wadwene se papa yi Ebenezer papa Isaac papa ne o maame wo ho ana Ebenezer mai ne papa de osi ayoyo de nkoda no aba badaka maame na agia no ye eka ya Isaac nyinse ho ka ene ere se nkoda ya abaye ya bewo no mienu wo so pese okosirem yemfa nkoda ne nkosirem nkokire na samama bi wo ho a yaye ana set sei papa yesu se wabo musuo so afa anuafo mienu ninti wonnya enkokra Mamenfa ahoma no menfa de edikan. Hello. Bacho monhwe manokwati na pia. Hello mama. Melo wudi baby afrefi. Me pacho kuma search ku ko bla na ka search asoro dan ni. Oh yankwa. Yo mama ntia na obejafo aduma mo bwa na ode mpa na ke ye bi so achi pa. Na me de ma me so se nisia no agikina na wo se se na wo kan ye ko bo na bu shan fa ma ni se mama ne papa ti ase. Eti enko bo ne papa ne mama ma ne se ne bana ko pa enkrado ma be fi odo be fi so e ka ye de e ka sa ba da ho e de bi o mo bi a je kiri bi o se ye ne tira pan na ye timi de me bi o se na da no ye de na ye de eto sa je zia o pe ni ye no e fa ne so o be so o be ti ase o de asem no e ko yi o ma o de asem no ko yi o atu yi ya so o nya kan ya na o se menti ase enti aje kiri na de be se be o bi ana ye se o ke bi ya kan e da se I say hello. Good afternoon. Afternoon, me do din baby afrefi. Pacho ma kini wo man so. Ma yankwa. Ohemaa me de kakra metimi aka ne se hwe no kra de ye ba akopɛ. Soa no obaaye no. Wunim se ni papa wo ho a wo ba ba ye dai. Wunim se Isaac ni papa wo ho a ena wo se wo kan yi buso asem bi ase ni papa wo ho a wo ba ba ye dai. Yesi e pekafo a chene ne ya nya na ye chejire mudini. Ntufi se ka police station ya obetina be gina ba ka ta se mu ya wo kan. Ka wo ye bekso ne ye duwe si wo se ko hwe ne papa bla because wo ye ni nua be ma no e ba no. So what you see? Ena papa na omo asema na omo kan say akula ni jiso bi ni kosi ni ade ene no kure na omo kan so akwaji obi ade wo ba nipa no wa ba be wo nti so wo ba fie na se so wa be wo de wo se ni ba ne kan ho nti mutumi keep nkula nti omo fa akula ne man no mfa ni kosiri nti omo pe na mamle bi o hu bi an no makwa akoye me da sipi. Okay, yeah, that's it. Hello. Nhyira. Obi. Mama how? Ajuma da se ya joso ya. Enter ya get how. Apai say to say. Yeah, now last week on. Okay, me say Monday no buy me boa. Ai. What's me bi wan kasa o? We won nusu masun kwanta kwan. Wo so de me si bi da. Say light ni dem honom. Nti sebi. We jimi for pa awade mo mo. Wo ko mi ni ma so ko ni ma. So yo ba. Na wo ka chi wesi na asen ai me dem na light no na light di oba on ka hwe won hwe do hu mo wati o ma be so mi ti fom don a branch na no dis em fo no onye careful ma me no oda bonti a o ni fa ogui aso de bae no o special ba woni mi nyansa wo di da wo ja akura tin abo ma mi so o kan so oda bonti o tu nyo ma me o ma me hwan ya o Queen Elizabeth mo fo ma dimikasa sa na wo fo ne baba e ka semfo amamle o no nkoye akwaro ti nenye o wuti nenye na wuti ma me atim no da bonti ne ene ne ba no wi wonnom sanda bo hudua stupid man adam mu ade sa radu mu bo wati One mama na bre no kra aje say to so aye. Hello. Me do di baby afrefi. Ohemaa bi ba konfe drama ni sankore. Oh. Sisa ba ya na obete na hawa no na no kura oba ya kura no mu bi ta asam kura won timi yi ano no wo hyeda be ma no oba ho no mu papa mi wo ho
nti ba no ho no mu a nti adan ya papa no bete nti wo sheda pa na wo sa de no musuo no wa bo no nti akwa na ba mo fa no kwasirim no mo ya mamre no nyesa gaya tunu na fe wono mano nyayi bo shafo a moti wono nya bewu so mu ni mo a mo fa ndi agro mo nya me nya djuma. All right, so any na all right. Enti yanto aso ofamu de me kesi ne se wo se wo je nkoda na wo nyona uto pa mo me Beneza mra na se Beneza na ne beko na ode nkoda no akwa kire se akoda no ma me ne de ba ye no me na wo mienu nie sa mamre bi wo ho no betimi aye a wontimi nye na so ode nkoda no be ma no ode na ade ama no mo se ne se nkwalana se mo mo ndi wa chire se nkwalana bra bonye basa o de ntira baka se Ebeneza we mi pe ne be ma ti mo ne Ebeneza nkasa na de ma Ebeneza metie ma no asemi na fe ye nhwe okay watu kwan ana neba pacho okay enti what dey mo hwe Beneza mamme na me ne Ebeneza o frɛ no onya no enti ya ma ye ho na awotwe why okay me mo obi anka bibia si form na bibi o ane aka dada me sere onya se na ebe yimedi ye pema yimedi dada he na yimedi okay asama o ka se on ko ma ne busiafo njon ho no abusiafo frɛ ne san we ka no kora ne kyerɛ no se won fa kora no on hwe ayi Beneza azeki me fa ma no wo se won tia se anam so ko de enu kwa de se za be de ye ni ho tieti se se abesi ye ni me ma na wo se won tun ne ma ngu wo se ne ma nyina to ago no so ko ran bo se bo so ko ma boso but se de me kanu no me ma ne me ru nyina wo ha ne kanu be ye mre nti de yema yenhwehwe ema na wotwe ntem no yen momode anse benye Beneza ono na to ne pa se Beneza ni ho a yentimi nhye papa se chenchina wonfa nkoda no ko wa Beneza nte se ye de nkoda ne ko ene ye ntimi nya se adwuma no jise Beneza wo jise Beneza wo I see me for more time no fa course nti producer ahye adwuma na esi yapon Dabi. O ba tie from pe mo. Aja. Ade. Enti na me pesa me de abusu amanso beba no. Me twa di ti ama o. Wo so ntimi nsansu sesa enti. Na monti ase no. Okay. Ye ni Jimmy. Why you na ho ade? Anti anya o ma ho ade anti. O ba. Mami we kra kan se bi kra na a surprise me say Isaac ne nya me ba. Nya wo nua ba. Ende wa ka de ende. Uni aba ne ka say nya me ba. Ni ma no ho ne ba. Abru ko awutu ni bia. Okay, stylish way. For producer ma me na mapon. It is a no wo ba na ma ya. Order. Me pa cho. Ufi aba. Say ya de pan ka ba ka say. Abra no ba tuna ni mapon na. Me dia di marasi. Usi ka sa chira ma me ba. Dabi untina hapa. Trase. Trase. Evangelist pachopi, ude pi. Aja trase. Dabi o. Ya tira na diri na koma odi aye. Aya tira diri na koma odi aye. Say tira diri na koma odi aye. Obi tira na diri na koma odi aye.
yeah. Oh, and for car we know. Evangelist. Stylish. Mani piano bimpo, mayo. I'm out of it. Mame, Pacho, ole mumpia bonte. Asina. Ma mumpia bonte. That word no there. Okay, I was here. Mame, that be we are going too far. Me tell you begin already. And for birthdays, stylish. Let us say and ogidi ebepon 4 the nurse epon na yakufi and I would do that mama we show happy birthday pa birthday dikan eko edi ama Elizabeth me doba Elizabeth and eya woda we women's wave empowerment banyakopon show onye okese pa sanso na birthday kwa ma Abigail Ade Sapon uko school ewo Manuel International Wachuma Boko mommy say we show happy birthday nyakopon show pa Mrs. Rebecca yeta from mother Daniela say we show happy birthday nyakopon show Josephine Chumwa eneya wawoda nyakopon to nkwanem no show sanso na Pastor Clementine sia yeta from Papa Clem nyakopon show na wonye okese Yvonne say we show happy birthday Frank eya wawoda Kelvin was say yen we show happy birthday emma no pa dwaton de no bi ho yente emfrimo na yenye na yewia yetimi edin kra na yako. I was just one day nko. I was your high shower 04.5 obra